kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanamli sa anak ka. Schedule ko nga agpasalon ita, nanang. Ay nawaw. Kano laang idinaudi ang nagpasalon ka ah. Amo yumat, at ikinapintas ko ti puonak, nanang. Sana mabalin nga urayag amalo siya nga, sakbay nga agpasalonak. Ay, hehe. Ang mga noad na tekstram dita, anak ka. Apay ko mananang, Kaya't ko kumamot agpasalon. agpalas kayo nga rod. Ilibre na. No problem, nanang. Ada kwartak. Siya kung ti makamo iti pagpasalon mo. Mabiit lang nga raw, tagdi gusak. Urayan na, anak ka. Ay nawaw, sa dino ti papanan nyo iti anak ta, Rosa ba kayo? Mapan kami iti may sa asikat asalon dito'y lugar tayaw lakay. Kasano nga iti trabaho iti garden tayo? I-reschedule mo pa ilaang lakay. Ay day, saan na mabalin ah? Ma-overlockit di tinatayang no saan na maapit ita. No kayat mau, agsapol ka laangan iti purdiyaam. Sayang mate. Ay basta, saan ka matulungan ita? Taada tilakad mi kinilisa. Ilibre na kalakay. Pangalan na kumay ti kwarta, awan mo ti trabaho na. Basta kwarta na ah. Saan man akum kumpormi ti salsaludsudam si kaadaw. Iso pa'y kit di apakataktakan mi nga gina. Ay picturean nakman, Lisa, nakaw. Itay pa'y nga agpapapicture kayo, nanang. An-anwan nyo ay ah. Ay nawaw, tapno at damot maipos ko iti Facebook ko ah. Anya? Tapno saan nga ibagadag iti gagayim ko, ama mirmiraot dataaw. Ipakita nga dati kwartam, ken kabailan tati agbayad iti salon. Ala, mutuyin ta cellphone mo, ta picturean ka, nanang. Aha, kita amangan matnuma diti angle. Ibirok mo no ka. Wan, siya kung ti makam mo. Ala, agawan nyo kiti, tanas ka na makawit tayo adagos. Adapay lakad ko, inton madamdama. Lisa, naka-order ako. Ay nawaw, Jack pa'y mat nakita ti menu, Jerome. Ti paboritong tinorder ko. Alay pangatam ka di anay bagam kanya, dagiti paborito mamaka. Okay. Nag-order mo't lang iti iawid mo. Lukas ta, ada take out ko. Una, tapno damat ti maramanan dagiti kabalay mo. Ay na, agyaman na klaunay, Jerome. Kasta ka ti kayat ko kan ka. Galante ka launay. Ang nanyaman na. Pagyamanak na ta, tayo manugot ka nga agdate ta. Agdate ta, gamasan akayat asawanday ta nga aklunan ka. Makasaganak mat nga guray. Tapno mamamuta mat lang ti tunggal may saan. Uto talaga tilong ko. Anya ti kunam? Akwa, mabisi na kun kunak. Nagbayag mo tinorder mo amakan. Uwin nga ron. Sige, panahon ka, bebita. I-follow ko man ti order ta. Oh, makan para kada kayo ni tatang nanang. Di mo ibaga nga damanan tinangilibre ken ka nakaw. Naala yun, nanang. Ni Jerome ti sutor ko ang naggapuan dagita amakan. Ay nawaw. Nagsaya at ang idi na palabas alawas. At damanan tinangilibre ken ka. Ita, at damanan. Sana nga day nanang. Adapay kwarta nga inted na, ha? Ay ikan na nga rudan ay iti balato ka nakaw. Inton bigatan, nanang. Nagasat kalaunay kadagiti agdadaton keng kanak ko. Managparabor da amain.
Iso nga ro da pay kayat ti makirelasyon nanang. Ngamin, no aklo nagtimay sa kadakwada. Sigurado asaan matan nga agdaton ti daduma. May mayat ti kastoy nanang. Adu ti agdaton tapno adumat ti madawat. Aywan na. Ubing kapay mo't anak ko. Aginjoy kapay mo't. Nilisa ka day, tinangyawin iti makmakan, nakaparabaw iti lamisaan, Rosa. Wen lakay. Inlibre ka no ti sutor na. Amom ka da. Nang tad kanupay iti kwarta ken Lisa. Ay, nawaw. Amangan mo no sa bali alalaki maninday ta. Awan pa'y nobyo ti anak ta. Mabalin na pa'y ti agpaaram, lakay. Wala agam. Nasayaat ka na iti kastangar aramidan na. Pagkukwartahan na nagiti agdatdatong kengkwara. Di mo pa'y kayat, tauray awan trabaho ti anak ta. Kat adda ti kwarta na. Adda pa'y mayaw awid na amakan dito'y balay. Pintas laeng ti puunan na, lakay. Proud ka nga raw, di ti kastangar aramidan ta anak mo, ah. No asino la di tat alalaki, ti sumursurutan na para lang iti kwarta. Saan abasol ni Lisa? No kayat dagiti sutor na timangted iti kwarta ken kuana. Ay, nawaw. Pagbali na marupat kwarta tanak mo. No saan na kursunata di lalaki, ibaga na sa nakasta paggigiddanan na ida. Di ka agsaw iti kasta. Nga main, mairan-ranod ka iti kwarta ken makan nga iteday iti anak ta. May saka ba? Konsintyam man ang daramit ti anak mo. Punaklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam Shaira. Apay akas na tilangham. Ngimisit kamat launa yan. Kimutong ka pa'y. Gagangay tinagagat ang makipurdiya, Lisa. Kurang kalaang iti diskarte iso akas ta. Lusyang ka, iti katatrabaho. Nagasat ka, tauray saan ka ngagtrabaho, kat addalat ta kwartam. When tanapintas kan sexy iso nga adu ti mayat amang tad iti kwarta kanyak. Anya? Ibagak man langan tapno amom. Saan basta-basta dagiti sutor ko? Baknang da. Iso akabaelanda nga itad ti masapsapul ko. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakitak nagsarita kayo iti dayjay Alisa, anak. Anya nga iti nagsaritaan yaw. Anya kumapingay nanang, inuy-uyaw nakmanan Apay ka naw? Nangisit kan kimutungak ka no. Lusyang akon, gapo iti kanayon ko apa nagtrab-trabaho. Puskol ropa mo dayjay babae. Awang karbengan namang ibaga iti kastaken ka. Naimbag kanukan kwa na, tauray saan ngagtrabaho kat agbiaglat ta. Wala, tado dagiti kachat-chat na pagdawdawatan na iti kwarta. Iso ti kunanay tay nanang, saan ka no basta-basta dagiti sutor na, babak ng dakano. Kaisumat ti sayang gusan. Iso nga adu ti kwarta na, ta adu ti sutor na pagdawdawatan na. Dahita ti nakababae na nakaw. Talaga anagasat ano kasta nanang. Ay nawaw, di mo apalan ti kasta klasin ti babae anak kaw. Saan da nga agbyag no awan ti lalaki iti biyag da. Inuyaw mo kanumot ni Shaira di na minsan, Lisa. Pudno matimbagak tatang. Nagngisit, nagkutong kan agrup-rupa alos siyang dayjay Ashaira. Wan, ngam na pintas mag. Ay nawaw, ulitin man timbagam tatang. Oray mo kasjay ni Shaira. Adayo na pimpintas ngam iti sika. Kunam ata adda ti itad dagiti sutor mo. Amang mangtid iti kwarta. Iso akaba ilam ti agpasalong. No awan dangay. Panagkunam kaday kat kasta tilangam. Amangan no agrupro pakapay alusyangam iti dayja Shaira. Dahil tatijak ipalubo sa mapasamak tatang. Ado ti sutor ko ababak nang. No maamuan da akwartada lang ti habol mo. Sigurado aliklikan da kanak kaw. No mapasamak da ita. Awanan na. Awanan ti sponsor mo. Saan to ang mapasamak dahi tatang? Amuyo mat. Maapil to'y anak yu.
Agalas 10 ni tagsapa. Ngam di pa ilang agreng dita alisa. Anya launay ti pagparikot amaya lakay. Kanayon na maldawan ta anak mo. Awanan ta muna trabaho. No di maturog kan mga laang. Adda ti kwarta na dayjay lakay. Kasta nga rodan na kanayon. Di mo suruan ng trabaho. Namnamaan na laang. Itidag iti agdaton kinkwana. Ay nawaw, umapal ka lang iti anak ta, iso akasta ka ador. No di mo suruan ta anak mo. Awan lat ammo kon Rosa. Daytag papintas lang ta ammo na karamidan. Adda panunot jay tao, unay kamutin ador. Pagbalinumot abubog ti anak ta, nalay ngagbirok ni Lisa nga anak ta, saan taw nga agbisayin. Mga iti apartment, nanang. Ay nawaw, sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Lisa anak ka. Wan, nanang. Nagkari ni Jerome kanyak. Sino a Jerome? Ti sutor ko nga trabaho iti abroad. Iso ti makammo nga agbayad iti abang ko, nanang. Anya? Katimat kwarta nga itad ni Edward kanyak. Iso ti pagpasalon ko, tapno napinta sa klata. Sigay. Agsapulak iti apartment nga asidag dito'y balay. Tapno mabalin nyo ti sumarungkar, no kayat yun, nanang. May mayat matlang, no adda bukod ko nga apartment. Tapno awan ti addo asa unitatang. Pasensya ka, no italang anasong badak ti video call mo, Jerome. In another call kamot ngamin itay Lisa. Adda ka diti sa bali aka video call mo. Sana mabalin ang mama ni Jerome, ti may papan kadadino kan Edward. Lisa, okay ka kadilaan? Wen, okay aklang, Jerome. Awan ti daduma aka video call ko. Si Kalaang. Sigurado ka ha? Wen. Awan gayam. Na-receive mo ka diti insend ko a kwarta? Wen. In-cash out ko matlaang itay. Nasayat mo't nga ron no kasta. Bayadam dagiti rumba nga bayadam ha? Agyaman aklaw na, Jerome. Agyaman ak iti kwarta nga impawit mo. Nilisa gayam ti agab-abang iti apartment ti batog tayo, syayra anak kaw. Una nang nakita nga rod itay. Mayat ti biyag na nanang. When ata do ti source of income na. Sana all at dalat ti kwarta. Uray saan nga trabaho. Mamin, ano ka di nga ibagakken ka asaan arumbang nga apalam ti kakasta abanag anak kaw? No sa anak siguro apangit. Kastamot siguro ti biyag ko itaan niya nanang. Kinapintas ken katay laang ti puunak no bilang laang. Ay nawaw, agtrabaho ka kay di anak ko. Kabalam mo ti agtrabaho. Dakas no may ruwam ka iti kasjay nga aramid anak ko. Kasanaw, no awanan ti itad dagiti lalaki ken ka. Sigurado amay kawa ka. May mayat lata no ti kwarta agas gastusam ket nagbanugam. Saan anaga po iti tao alok-lokwam. Kumusta ti anak na iti apartment na bakit? Mayat ti biyag na iti apartment na lakay. Talaga ka di proud ka iti anak mo. Uray kasta ti aramid na. Una, tanagasat launay ti anak ta lakay. Nagyakam mo kada kayo adi na. Basta kwarta ti saritaan. Kasta kayo. Uray adda ti magrabyado. Kasta talaga ti biyag lakay. Ay na, kaasinto ti anak mo no kasta lang. Mairuwam iti nanamaya panagbiag. Anya launay ti pagdanagam ket biyag na mo dayta. Sa maysa, adaw dagiti lalaki amayat amang ted iti kwarta ken kuana. Awan latamok, Rosa. Dumteng total daw amauma dagita. Panagbabayad man ang ti amang. Tsak matan makontak dagi dyan at tao. Itayak pa'y nga awag. Ngam di damat sungbatan. Ni Jerome nga ta. Isulangan ti awagak. Hello, Lisa. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Di ka mata nagpaw-paw iti allowance ko. Alawan sa tagos, ti saludsudam. Wan tawan pa'y man insend mo. Asino da Edward Gandino? Ha? Isoda ka di ti makagapo. Lo apay nga gingga itakit
dinak maaklon. Uno pod no tindanon da kanya, akwarta laeng ti habol mo kadagiti lalaki nga agdataton ka. Saan? Saan akasta, Jerome? Mali po dita. Di mo nam namaanan nga dapat ti maisen ko akwarta ka. Anya? Sayang dagiti kwarta na isesen ko ka. Awanan kay tibain. Oh, di saan lang? Si kailangan nga ti lalaki dito'y lubong. Saan ka matagwapo? Ado laang ti kwarta? Mapanak iti ayan ti anak ta, Ador. Apay day. Manungal dawon adi na replyan dagiti text ko kunkwana. Di na mulaangan imbitaran nga agpasalom. Naa. Salon pa'y laang tadda iti utek mo. Tanukas tang agpasalom ket ayabanak. Ita, saanen? Pamangan no awanan ti kwarta na. Napintas mo ti anak talakay. No adda ti pumanaw, adda ti may sukat. Ay nawaw. Dak mo. Wapay akasta ti kapanunutan niyo nga ginak. Nay, anyat na pasama kan kali sa anak ka. Kimutong kabutan. Sana kanang nangan iti manungal daw, nana. Na, apayaan. Awanan, nanang. Awanan ti send nga allowance ko. Awanan ti sponsor ko, nanang. Ni Jerome ngay. Ni Jerome. Saanan nga agpawit day jay. Da Edward ka ni Dino. Jak amo, nanang. Jak matidan makontak. Anya? Awan pulos kwartak ita, nanang. Ay nalisa aya. Apay mo't nga inuray mo akas ta ti mapasamak. No awanan ti ipaw-paw itdaken ka. Nagsapul ka kuma iti sabali ah. Di ka masayangan iti kakasta klase ti lalaki. Anda dagiti agdat-daton kanya. Jak kaya tamamirmiraut mat dagi jay, nanang. Awan ti maitad da kwarta kanya. Jabak nang kumana, nanang. Nakitak ni Lisa itay nanang. Kimutungan. Nan ano aya? Saan da ka nga impaw-pawitan iti kwarta? Iso asaan anang nangan iti apartment na nanang. No kasta. Awana, dagiti sponsor na nga ipanpanakil na kang kaiday. Naduktalan da siguro ti aramid na ah. Ada nga rod di tabalay da. Nakitak iti garden day tay nanang. Madamang agtrab-trabaho. Ngimisit asigurado day chay. Usto tapno saan nakakatkatawaan. Makitam day ta. Nagsublimit lang iti sigod. Awanan dagiti big time malalaki amang paw-paw itken kwa na. Iso nga agrigat manan. Kung nagtumag kang kaanak ko. Addan to aldaw dagiti tattao akas iti galad na. Umuna akon nga gawit, tatang. Nakapudpudot. Diyak kaya tingumisit. Ay nawaw. Saan ang mabaling agawin ka, Lisa? Kas makita mo, saan pa yan alpas si trabaho tayo? Kaya't kunti agi na, tatang. Ay, saan man ati kinasadot mo ti pakpakat mo? Mga numatalimudawak dito'y tatang. Kaba alam na ita. Susurum tagtrabaho. Tapno saan ka ama ikawa? Ngawanan timang tagkang ka. Amo yung matadyak maanusan ti agtrabaho iti garden, tatang. Di ka nagarterte. Tasan ka baknang? Nukasta ka na yun. Saan ka agbyag no awan timang suportahin ka? Tatang. Itatawanan ti sponsor mo. Agtrabaho ka. Kita makit nag-surrender da iti sutor mo. Napintasak mo, tatang. Sexy akpay. Ay, saan nga umno ti kinapintas kin kinasiksay? Laglagi pa ngawan ti lalaki amayat amang asawa iti babae asadot. Iti babae anam ay laang ti kayat na. Ay, wow! Di mo pag-interesan ti kwarta ti sabali a tao. Gagatam ti agtrabaho tapno magatang mo dagiti masapsapul mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow!
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan lat aramidam no dag Facebook. Anastasia, bakit? Ay nawaw, nalpas nga ruden ti trabaho. Ay gat maturog ka na, tapno masapa ka amangin lukat iti store mo inton bigat. Di ka kadi madanagan, uray na po yatak, manglukataklat na. Na, No kayat mo ti maturog, umunakan. Saan at ti panag-Facebook ko ti pakibibiyangam. Mala, i-off ko nga rudan ti silaw. Tumuna ako na maturog. Masapak pa'y nagtrabaho iti garden inton bigat. Sige lang, agkita akpay ti mayat ama i-share post takbay ama turog ak. Rabeng, ngamada ka pa'y laang dito'y kusina. Silya anak ka. Ay nawa, agsaludsod kay pailaang matnana. Dakas tag sa ludsod, ay anak ka. Amuyo mat anak kapsot ti signal iti silid ko, nanang. Hustong aminin ta cellphone. Facebook ti liwliwak no kastoy nga awan aramidag, nanang. Kita di mo unay ti agpuyat. Amumot nga adda pakipurdiyaan ta inton bigat. Wen, maturog ak matladagos intol madamdama, nanang. 30 minutes lang daytoy. Ada nga mi nakitak iti Facebook amang ipaburak iti dara. Anya? Di ba lilatan? Di umot lang maawatan. Maturog kay kit day, no awan ti aramidan niyo. Nag-comment gayam ti awanan baing iti Facebook post ko idirabi. Ay no, asino tawanan bahin, Anastasia? Bigbigatan na kas tatirumrumor itingiwat mo. Asino kumapay? Day taaselya Apay ka no? Adalaang ti shared post ko may papan kadagiti nalaing abumulod iti gamit. Ngam di daam mo ti mangisubli. Kastakit din ti comment na. Anya ti comment na aya. Saan ka no amasapol nga agposak iti kasjay? Kustumat piman tinaibagana. Saanan amasapol nga agpos kay ti kakasta. No asino ti patpatamaam, idiritsyong lat nga aminin, anga i-chat, bakit? Assuming laang day ta babae. Saan kumot nga innaganan ngam kasjay kit din ti comment na. Ay nawaw, papansin launay mo't. Nalipatan na siguro ti steamer a binulod na kanyak 3 years ago nga aging gaita, di na pa'y insubli. Nakita ti comment mo iti post ni Anastasia, Silya anak ka. Anya kumaita, nanang? Man ano kuma? Apay mo't akas jay nga iti panagsasaumkan ko na. Kasano? Post a post? Awan mo't ti innaganan na iti dayjay a post na. Uray amuklatan asyak ti patpatamaan na. Saan laeng anam na minsan akasta tinaramid na? Uray amuklatan asika. No adda saan nyo ang nagkindaawatan, mabalin mo't apagsaritaan nyo iti personal. Manulaeng mo't amit raw tinagbaetan ti balay tayo. Para laeng iti steamer, ibabay nakit din iti social media. Nasayat ayamat ti kasjengar aramidan na. Kunak maano nalpasan day nga issue. 2025 itan. Idi pa'y 2022 nga issue yu day nga steamer. Nagrigat akasarsarita day nga Anastasia. Inton kwan, pasagid iti Facebook. Makitkitak dagiti ipopos na. Ngam awan mo tinagan mo. No di mo magustuhan dagiti ipopos na iti Facebook. I-unfriend mo. Ay, saan mabalin? Bumalasak ba't Apay ti kunana, kapoy da tao. Ay saan nanang? Sa anak apaatew iti dayjay a babae. Saan ko nga i-unfriend? Tapno makita na ti rupa na nga i-post ko iti Facebook. Anya? Impos da ka kano ni Celia Anastasia, bakit? Una, tatalagaan na pride day ta a babae. Iso nga impos ko mata. Mamin ano ka di nga ibagakan ka,
Ano adda ti saan nyo ang nagkinawatan? Pagsaritaan nyo ang nasayaan. Saan ang masapol nga ipupos yun iti Facebook? Nagado ti makabasbasa. Apay ngamin abas na agkom-comment latan iti post ko. Di pa'y agyaman, tasaan ko nga impost ti steamer ko abinulod na, atalo atawanan tinapalabas, ngam di na malagip maisuble. Asidaglang mo ti balayda. Di ka mabantag, sarita kayo ti personal. Ang mga numakabil ko pa'y day ta babae. I-Facebook yo ti abayo. Nagado ti makabasbasa. Di uray pa'y, saan asyak tinakababain, taiso ti dinaam mo ti mangisubli iti gamit abinulod na. Ay na, Anastasia, aya. Kaanon to pa'y amalpas day ta nga iso. Pagbagaan mamit day ta silya, bakit? Apay ni Silya nga anak talakay. San amalmalpas ti apat na kin Anastasia nga ex-kumari na? 5 basak iti tersiin na itay. Git agsal sa lunsod, kidi na giti sismosa. Anya ti sinaludsod daken ka. Salsaludsudin da, no anya ti pudno ang napasama. Nabasa da kanu ngamin iti post ti duwang agkumari ti social media. Makitam day talakay. Nakababain at talaga. Para simple lang nga banag, masapul nga i-post ken ibabain da ti tunggal may sa iti Facebook. Ay nawaw. Sika ti mangi diretso iti anak mo. No siyak ti mangi bagaken kwa na. Siguradaw nga awan denggen na. Ikalintegan namanen at idakas nga aramid na. Ungtam nga main tapno agbutengken ka lakay. Naimbag-abigat mo, tatang. Kastamit king ka silya, anak. Agtugaw ka, dati iba ka king ka. Ay, nawaw. Adalakad ko ita, tatang. Anya ti bagayo, aya. Mabalin ka day nga i-delete mo iti Facebook mo, ti maipapan iti kumarim, anak ko. Apay ko mga i-delete ko ngay, tatang. Di nantupay i-delete ti Facebook post na kontra kanya. No ag-post iti Facebook, kunamla no branded ti steamer na. Saan mo itamadlaw mat a lokal? Ay na, nagado ti makibibiyang iti apayaw. Nupos kayo apos iti Facebook, awan saan ang masulbar ti parikot yaw? Ang mga kidi na dumakay. Awan ti bibiyang ko. Imbabain nak iti social media. Iso nga ibabain ko mata. Iso laang ayat ada karbangan na ag-post iti kasjay. Ay na, darigat kayo, akat sa salita. Manula ang amit to, tinagbaitan ti balay yaw. Ngam iti Facebook pa'y lang tinapili yo apagapaan. Ado ti chismosa ang makabasbasa. Awan ti bibiyang ko, tatang. Bayan nyo ta makichismis da. No talaga kayo mutlaeng, iti paraangan tayo ti pagapaan yo. Nalawa ti paraangan no kaya yo. Idi pa'y napalabas nga lawas dayta nga issue yo iti kumarem. Aging gayta, di yo pa'y la indelete dagiti Facebook post yo. Ay nawaw, kita mamet ti Facebook day ta Aselya. Di na pa'y in-delete. No i-delete ko ti Facebook post ko. Ang mga no panunutan na nagpaabakak. Awan ado tinangisir bakit? Oray kadag iti buy and sell groups, in-share post da. Ag-viral kayong agkumarin o kastalaan. Ag-viral. Ano ag-viral? Anya ko maita. Basta siya, amok ti mangisubli iti binulod ko. Saan akas iti dadduma dita? Sa dalaang isuble no kaano akay kayat da. No dadduma, awan pa yun ti agsuble. Ay na, makamukay man langan nagkumari. Tapno malpasin day ta nga isyo. Itid mo ti bayad ti steamer a binulod mo kin Anastasia. Isumat nga min ti planok, tatang. Adda pagbayad ko. Ururayak lang nga iso ti umay mangala dito'y balay. Ay nawaw, itulod mo latan iti ayan data si kamo piman ti nagkurang. Di mo binayadan adagaws. No saan mo pa siguro ang nakita ti share post na? Ang mga no di mo matin mapanunot abayadan. Kit idi pa'y napalabas at tawon dayta. Iso ti umay dito'y, tatang. Apay asyak pay lang ti banugan na ngay. Ay! Di nakman pagpungpungtutan sila. Itulad mo, ti bayad ti steamer a binulod mo. Iti taon 2020 taw. Tapno malpasan ti saritaan. Idilit yung madlangan iti Facebook yaw. San ang masapol nga iwaragawag yaw iti intiro asa nga lubungan ti parikot tinagbaitan yaw. Alawa ng tatang, mapanakon. Di ka nagungan. Asino ti san ang makaungay? No kastalaan
Iti pa yung bagbagak. Ano talaga kayo adwa? Iti paraangan ti pagapaan nyo. Ipilit yung matyaga pa iti Facebook. Salpag kayo. Si kaman langan ti pangtadak iti bayad ti lokal nga steamer asang kay baga ni Anastasia Pariterso. Mapangalangan ni Jabalay. Tapos ka ti mismo amang yahot yung kuwana. Ay nawaw, jak kayat. Ang mga numay pungot ko pa'y kitdi. Sapay awan mga nawa kada kami no bilang laang. Ano may papanita nawa? At dadagiti ka aruba. Anya? Ore, agpinungot kayo kan bakit ko. At dadagiti ka aruba ang mga nawa kada kayo. Ay nawaw. Kung kunak lang, Maria. Baka pay-pay sumatay. Ada ni kumari mi Jabalay. Mapan kay Jay. Si kalaang ti mapan ijay. Parang masulbar yung matlaang di parikot itinagbagatan nyo. Nakababaing kami. Nga iti Facebook ti pag-apaan nyo, Mari. Adong ti makabasbasa. Asino tinangibaga ang mabalin mo ti umay dito'y balay si Kaselya? Saan ka di nga imbagakken ka, aban ka dito'y balay? Kayat asawan day ta, saan amabalin nga umay ka, no kaano akay kayat mo? Imaya, kaited kun ti bayad ti steamer mo. Tapno saanan nga adu ti ipopost mo iti Facebook. Ah? No kasta, agbayad kan mare? No awatam amare. Ay katuan amare, tapno makagatangak manen iti steamer ko abaro. Manuarod ti bayadak maray. Sikati makaamo Lokal laang mati steamer ko abinulod mo. Mang tudak lang iti 3,000 mare. Umanay mat siguro day jay. Mabalinan day tamare. At damot dagitay nalaka nga steamer ije palengke. Awatom nga ron ti bayad ko. Ay na, agyaman naklaunay Maricelia. Di ka madanagan. I-delete kong tipos ko may papankan ka. Ay, oras siyak mare. I-delete ko matlaangan amin a post ko kontrakan ka. Kaya't ka di asawan day ta, nga agkumare tamanan. Eh, sika, no niya timako na mare. No, mapakawan na, di mayat manan. Ay na, pakawanan tanti tunggal may samare. Siya din daw tinapananday ta asilya lakay. Rumabein, awan pa'y nga agaway. Imbaon ko itayan da Anastasia itay alas 12. Yung maging gaita. Oo, pero sublay. Anya nga'y tinaramid na ijay. Mapan nabayadan ti steamer a binulod na. Ay nawaw, amangan mo't no nagkinabildan. Saan ba siguro? Ay nabubong, di ka pa kampantay. Amumot anapudot ti daraday ti tunggal maysa. At dadan ito husto ka edad, bakit? Amuda ti husto kin saan? Sana na masapol ang mabambantayan da kita. Babakit dan? Anya tar aramidan ni Celia dito balay, bakit? Nabayag samot din dito balay. Wan, imay na intad ti bayad ti steamer ko abinulod na. Kalpasan na, nagis-istorya kami. Dinimutan na si putan ti oras. No, kasta? Okay kayon? Wala kay, napakawan min ti tunggal maysa. Agkumari kami manen ita. Ay, mayat nga ro, ano kasta? Saan anaragsak ti biyag? Nadda ti guray ti puso tayo. Pudno launa ilakay. Naimbag man, tasan kaya nagkinabili ti kumaren? Saan? Tana amiris mi nga adda ti biddot mi adwa. Iso a pinili mi tinagpakumbaba. Maragsakan ang launay ti kastanang ko, Anastasia. Mala, erwar mo ka ruti tinapay aginatang ko. Ta, ikapita yung man. Kita lakay Anya ba ninday ta? Bakit? Awan betal dagiti Facebook post da Anastasia Cancilla iti tunggal maysa. Yo, kita man. Aday tani, Kayuwin kagpaisaw. Ang mga mano nagpinakawandan. Sa payla kumaalakay. Ada akon, tatang, nanang. Pasensya kayo na narabianak. Day, sa dino tinagapwa manakaw. Iti ayan damari Anastasia, nanang. Nagpinakawan kayo kadain, iti kumarem. Marabihanak ka din no saan pa'y tatang. Masapak ang maturog ita. Ngamin, nagtulagan mi iti kumarik nga agkuyog kami nga agpalingkin ton bigat. Agrubat akon lakay. Aguray galatan iti tricycle iti sangwanan ti store mo Bakit? Saanan akasapulan lakay.
Dumagasak pa ngamin iti ayan ni Maricelia. Agkuyog kami ngagpalingke. Ay nawaw, itala ang manan Wen nga rod, kalpasan ti talo atawan. Okay kami manan iti kumarek lakay. Kitaan nyo ang mga not naman ti pagapahan nyo, basta ipusyo manan iti Facebook. Saanan ang maulit dayta lakay? Mare, nangag mo ti pagsasaritaan dagiti tattao analabsan ta itay. Wen mare, ti may papanmat iti steamer mo. Awan lat amok, agapan tumanen dagita iti Facebook. Gapula ang iti shared post ken steamer kunada sa dagkatawa. Di talatan ikaskaso ida mare. Panunutan da, no niya ti kayat da panunutan. Ay nawaw, saan amabalin a pagchichismisan da ti biyag tamare. Agraman panagapat updated da. Nabasa da siguro ti Facebook post tayo din nagapata. Iso nga amuda, mare. Kaya't mautadan no ti rupa da, mare. Si kakit di mo, mare. Maipabarangay ka adi na oras no kasta ti aramidam. Saan mo't adim magas ni Kumarim Anastasia dito'y balay anak ka? Maditimud na, tatang. Ay nawaw, apay ka naw. Ang mga nulagapa kayo malay. Ay, saan, tatang? Nangagmila ang ada kami ti pagsarsaritaan dagiti chismusay di paradaan. Ado ti sa uda limabas kami iti sangwanan da. Uray di ta tersina. Da kayo titapik dagiti chismusa. Okay kamin. Ngamday tapay laang ti pagsasaritaan da. Di da mo makamove on mo. Kasanaw kit nagpus kayo iti Facebook. Idi pa'y napalabas nga aldaw dayjay, tatang. Sa maysa, nadilit matan. Uray pa'y na-delete no binasa dagiti chismusa. Talaga nga isaw titapik da. Chismusa da ganaw. Iso nga intun sumarunong agapa kayo anak kaw. Saan nyo kuman nga i-online? Pagsalitaan nyo lang iti personal. Tapos saan amakibyak na kita chismosa? Hay, Nene, ay nawaw. Kasangsangpot mo lang. Ngam napudot man ti ulom. Apay ka di, Anastasia. kasano, da kami pailaang matken Maricelia ti pagsasaritaan dagiti chismosa. Kasta talaga, taam mo dati maipapan iti apay Mayat ka di ti kasjay. Kasla saan da naragsak nagkuyog kami manen iti kumarek. Inton sumarunong amin, no at dati saan nyo ang nagkinawatan, sulbarin nyo at akda kayo lang. Sana masapon nga ipusyo pa iti Facebook. No diyo kaya, ama-amuan ti intero asang alubungan, bakit? Ay no sa anak kapagtepil itay, ang mga nuadda na danog ko. Agserting ka man dita. At damot lang ti kamali yung agkumari. Ta in public yung arot ti apayo. Da kayo mismo tinang ibabay ni ti bagbagiyo. Iso nga agbalin ko mga adal kada kayo. Ti kastaan na pasamak, bakit? Ay nawaw! No adda ti diyo pakikinaawatan, sulbaran nyo iti nasaya at awagas. Liklikan nyo ti agpost iti Facebook. Iti kasta kat mailisi kayo iti mabalin a pakaibabainan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umisam ka man biyak ko.
Gimatang kagamit ti speaker. Bakay? Ay, wan, pagpraktisak man nga kanta lakay. Tapno mabalin tayo ti agkaraoke no kwa. I-connect tayo laang iti cellphone. Manungay ti kasta. 3,000 lakay. Ay nawaw, nanginam gayam. Di bali tamausar tayo mahit. Nakababain mo't no kanayon tayo makius-usar iti speaker ti karoba. Kita lang nga bakay. Amangan no makadisturbo tayo. Amok day talakay. Saan ang masapul nga ulit-ulitan? Palagip lang bakay. Narigat nga tati makiap apa iti karuba. Siyak ti makaammo lakay. Di ka madanagan. Ay gumatangak man, Nana Mileng. Anya ti gatangam, andeng. Soft drinks, Nana. Tay orange man no adda. Jay dakal, wano basay. 1.5, Nana. Aha. Ay gayam. Kasla boses mo tinangag ko itay. Si kansa mo jay agkan kanta. Ay, siya nga agpaiso, Nana. Isumat tiliw-liwak kas nangawan aramida. No kasta. Adamutan ti speaker mo. Adda, Nana. Gimatangak itidakil nga speaker ko. Mabalin tayo ti agkaraoke no kwa. I-connect tayo lang iti cellphone. No saan kay abise? Mapan kayo ijabalay, tagkanta kayo mat, Nana. Makita. Diya mo ngamin mapanawan ti tersinak, awan ti agbantay. Una saan? Ipabulod ko langan kada kayo. Idagas ko numapan kami iti garden, Nana. Ni, kabarbaro ti speaker mo, Nana Miling. Ay, saan ko ako kwaday ta? Impabulod laeng ni ipagmaw. No kasta, gimatang gayam da manong Roland kan manang anding iti speaker da. Wan, basang. Ay, anya nga minan, ti umay mo gatangan. Sa anak agumatang nana, umay ko ang bayadan ti balance ko. Manong aminan ti utang ko, Nana. 345 basang. Bayada ko, Nana, tapno mabalin ko manan ti umutang. Kastaman ti kayat kaw, uray saan asingiron kat agbayad latay ti utang. Ewan mo't, Nana, saan ko nga itarayan ti utang ko, anya? Ay, umayak man manong Roland. Nagtugaw ka Dingo. Ni manang anding ngay. Nagpasintro ni manang mo. At ka dito masapol mo kin ko, ana? Nakitak ti speaker yu abinulod ni Nana Miling. Gimatang kayo magayam manong. Ni pagmutingin matang iti dayjay nga speaker. Pagpraktisan na ka, no? Kasta ka di? Mabalin abuludan manong. Sana siya ti pagsaludsudam. Ni manang mo nga anding ti kasaritam. Apay ko makit agasawa kayo mo't manong. Masapol pa'y laang aya nga iso ti pangibaga Gaputa iso ti gimatang. Amang anon niya pa ti panunutan na. No basta ipabulod ko latagan ka. Agsublikan to inton madamdama. Tada kayo tagsarita. Imay ni ading Hilda dito'y balay. Bakit? Anya timay na imbaga. Salsaludsudan na. No mabalin abuludan na kano ti speaker mo. Day talaang gayam. Okay lang mat. Ngam anusan na ati aguray, tas saan pa ngayon subli ni Nana Miling. O sige. I-text ko nga ron tapno saanin nga umay. Agtekstan to kan kwa na, numabalinan amaala na, ta dito'y balay ti pangalaan na. Amangan kit din no agdiritso iti ayanda Nana Miling. I-text mo ti kabsat mo lakay. Ibagam nga umay nan alaan ti speaker abulbuludan na. Nalpasin ba kayo? Nakapulis ka, may? At nakatitilakan mo? Mapanak iti ayanda Nana Miling. Mapan ko isubli ti igad abinulod ko kan kwa na. Kinakakarton lang ka di, pabulod ko kin Hilda? Wen, adda amin nandita. Mabalinda ti agkantaging ngay ti kay-kayat dalakay. Pakibagalaang iwanan da. Kagat-gatang ko lang, day tangay speaker. Wan ba kayo? Ala, agrubwatak nga rudan. Ay, mabit lang ba kayo? Ada ka di ipagatang mo? Gumatang kantuman iti karne. Tapno san apuron natin, ti pangaldawan ta. Day talaan? Ay, wan gayam. Nalipatak nga imbagakan ka. Sakbay nga ipabulod mo ti speaker. Itisting yu pa'y nga umuna. Tapno awan rason no kwa.
Kas makita mo, Hilda ading ko, ha? 100% working, the speaker. Ay nawaw, awan ka diti pa nagtalik mo kanyak Manong Roland. Binulod mo akasta. Iso nga isublim tumat akasta ading ko. Anatan nyo, tapno saan ama perde. Un ka di Manong, ulit-ulitan mo. Kitain nyo, tama nga ma-overuse. Amumat nga awan pa'y ti makabulan, sipod ginatang ni manang mo anding dayda. Siyak ti makaam mo Manong, awan ti rumbang apagdanagam, taaywanak ti binulod ko. Okay. Nasayat mo't karon no kasta. Mala, agawaam ti mangi karton, taaguray akong iti tricycle apagluganak Manong. I wanna know, and if you ever seen the rain, I wanna know. Nakapigpig sa una ito speaker, Hilda. Ay nawaw, aldaw mo tatang. Hilda man wendo rabi i-control mo lata. Tapno saan ka makadisturbaw? Imposible mat ano at dapay laang tinakaturog iti kastoy nga oras tatang. At dadagiti ka aruba arabi iti trabaho da anak ko. Alawanan tatang, ikapsot ko tapno di yumat ko na. Duangal daw hindi na palabas. Ngam di mo't isublin ni Hilda ti speaker mo, bakit? Anya nga tano i-text ko tao may naisuble. Ang mga nuusaran na pa'y lakay. Sika ngay. Di mo pa'y kasapulan ti speaker mo? Okay laang nubuludan na pa'y lakay. Isubli ng tulat ta, ano mauma? Sigurado ka? Wen, kabsat mo mati ng bulod. Naimbaglahan ta maawatam ti kabsat ko, bakit? Wen takas la kabsat kumatlaang ni ading mo lakay. Isublim ka din ti speaker damalong mo anak ko. Saan tatang? Pangipanam nga raw. Usaran mi iti ayan tigayim ko. Anya? Kasangay ngamin ti anak na ita. Ay, ang mga numadadail pa kitay. Adda akmat amang kita no bilang laang tatang. Huwanya mga no di mo masiputan ka maperde. Basta siyak ti makaam mo tatang. Ay. Lagi pa anak ko. Saan mo ako ko na itang speaker? Binulod mo lang. Un ka di tatang, di kay madanagan. Ang Muktar Aramida. Apay ba't abas tayong batim latan ti speaker itirwar, Hilda? Aywan ngagpaiso, nalipatak matan. Nuapay gamit, adi mo pa insubre kadamanong mo ah. Umay daalaan ano kasapulan da tatang. Ay, lawaw. Nalaing ka bumulaw. Yung kasadot mo ti mga suble. Saan ba't ang mabalin? Adamanong mo pa lang ti umay mangalan sa balay. No kasapulan da, umay dalaang alaan tatang. Awan ti oras ko amang itulod iti ayanda. Ay, nawaw. Anyan tulaan ti panunutin ti ipag mo no kastalaan. Nagado ka ngay bagbagayon ay tatang. Uy na, tamangan ko lang numadadahil dahi ta. Isupay apagapaan yun no kwa. Di yung man pakibiyangan day nga speaker tatang. Siya kunti makaam mo dita. Umayak man makitambay na namiling. Awan ti parikot no may papan iti day tabanag andeng. Saan ka di pa'y nga insubli ni ipag mo ti speaker a binulod na? Saan pa'y nga rod nana? Hindi pa'y napalabas alawas a binulod na. Hustuak ka day. Wen nana. Imposible mat no saan pa'y anauma. Awan pa'y mati-reply na iti text ko nana. No kasta, mapan mo kitaan iti ayanda. Ang mga no saan kit di nga agsubli day ta nga speaker. Wen nga rod nana. Sapay 3,000 ti pananggatang ko. Complete package day jay nana. Oh, makitam day ta. San amapidpido ti 3,000? Iso arumbang laeng nga isubli na. Sika magayam andeng. Agtugaw ka. Ay, saanan tatang? Imayak, taumay ko kumaalaan ti speaker a binulod ni Ipaghilda. Ayun. Babit lang ata irwar ko. Awan samat ni Ipaghilda dito'y balayo, tatang. Ada na panan na. Kasta ka ding. Ay, pasensya am ti pag mo ha. Hindi pa asam kay bakaking kwa na nga isubli na ti speaker mo. Hindi mo dumgag. Okay lang, tatang. Maawatak mat. Nala, panawan ka ba ibig? Alaak lang ti speaker, anak ko. Ne, apay ngay. Di mo ito nagkuri ti speaker ko.
Ay, lakay! Umay ka pa'y man ditoy! Apa ya bagay? Di mo tinagkuri ito speaker ko. Kasano asaan ket agkurimot dayta idi may nala nila. Amang ano nalubat. Itay pa'y anak kasaksak lakay. Gitag man. Ipadas mo Nene. Nakaungag ba so? Gumawan mo ti sounds na. Sa padyak amo ti mang repair iti speaker. Anya nga tanong mapanak iti ayan da tatabursyo. Nasasayan pa'y bakit? Expert day dyan may papaniti kang stabanag. Sigurado nga adda maitulong na. Amangan kid din o karkaro ang mapirdi no pakibiyangak. Talaga nadadaulan day nga speaker lakay. Ay nawaw. Anya ti imbaga ni Tata Borosyo bakit? Nabasa ka no ti wirings na. No kasta. Saanan ang ma-repair? May mayat ka no gumatang laangan iti baro. Kasaritak man ni Hilda. Saludsudag no anya ti inaramid na iti speaker mo. Ibagak mo tila ang asukatan na, ta dinadal na. No ilibak na nga eh. Di ka madanagan bakit? Siyak ti makisarita iti kabsat ko. Anya ti umay mo ibagama nung Roland. At dati napatag-alakad ko ita. Napirdi mo ti speaker ni Manang mo ading ko. Ay nawaw. Anya adin na dahil mat asasawa manong. Saanan nga agkure? Nabasa ka no ti wirings. Ay awan amok no may papan iti day tabanag manong. Sika tinaudi anang usar ading ko. Inaywanak day nga speaker manong. Hilda, agpudno ka man kanyak. Di ka agbaling nga ubod. Pudno ti bagbagak manong. No saan ka amamate? Saan ko naparikot data? Mapanak to iti ayan nyo, tapno makapagsarita tayo. Ngam saan pa'y nga ita, kada tilakad ko. Kasano pa yung dayta nga iandeng? Parikot ko nga rod nana. Saan mo nga kuri ti speaker ko? Ay, wan. Malagip ko nga imotor ni ipag mo idi na minsan. Anya? Wan. Nuhos to tinadamag ka o. Kat inusarda iti kasangay ti anak ti gayom na. No kasta. Impausar na iti sabali a tao ti speaker ko, nana. Nalabit akasta anak ko. Kasaritam to ni ipag mo. Ururayik amapan ije balay, nana. Amangan kit dino di na nakita na basa ti speaker, idi impausar na iti sabali. Bayam, kasaritak to ti gayom ni ipag mo. Bagaan kantaw no anya ti ibagana. Agyaman naklaunay, nana. Nakasarita kong tigayom ni ipag mo andeng. Anya timbaga na namiling. Naperde ka no ti speaker idi inusarda. Nabasa iti Diyos kuna naman. Ay nawaw, kunak tumet. Iso amano nga oras laeng kano nga inusarda iti day di Arabi kasaritam ati ipag mo, tasukatan na no anya ti dinadaol na. Wen, pagsaritaan nyo anasayaat, tanalawag mo nga adda nagkurangan ti ipag mo. No apay ngamin nga impausar na iti sabalay. Day tangarod, nana. Iso siguro matlaang ti may sa makagapo, no apay adina may subli ti speaker. Masapul pay laeng animanong na tinapan na ngala ijabalayda. Naperdi ka nung mati speaker mo man ng anding. Napirdi iti pinulod mo, ading ko. Ay nawaw, apay ngay asyak ti pabasulang. Nakasarita ni nana miling tigayem mo. Kat nadakamat na ka ni nana, anabasa ti speaker ko, idi intugot mo iti ayanda. Anya? Pangaasim tadi ka agul-ulbod. Bayadam, unuso katam ti speaker ko apinirdem. Talaga ka di nga ipabayad mo kanyak, ah? Kunam lamot no branded day nga speaker. Sika tinakadadaal, sika pay laang matikasta. Wen tano agsasao ka? Kunam lan milyones tay speaker mo. No kasta nga rod, agbayad kan. 3,000 laang mat tay speaker ko dinadaal mo. Talaga arupat kwarta day ta amanugang yung tatang. Ay lawaw. Kasano anay bagam ti kasta? Wen tay pabayad na kit di kanyak ti speaker na anaperdi. Binayadam nga rudain. Saan pa tatang? Saan mat igagara day jay? No kasta. Talaga nga adda ti basol mo. Wen ngam saan ko nga ingagara ko nakngarod. Ingagaram man welo saan. Rumbang lang ang bayadam at binulod mo mapiman. Kagurgurak launay day tatao.
Iti amin nga ipag ko, isulaang tikasta, tatang. Di kagsaw akasta ngamin, impabulod na kin ka. Saan nga imot na andain? Ang mga numadi ngamin, ti pan nakisaritam king kuana. Takanunungan nyo pa ilang tidakas nga aramid ti manugang nyo. Agpakumbaba ka, mamay, no ada ti basol mo, anak ko. Bayadam ti rumbang abayadam, tapno malpason ti saritaan. Bayada kung ti speaker mo adinadaal ko, manang anding. Ay nawa, agyaman naklaunay aading ko. Makagatangak matlaangan. Adoy, 3,000 day ta manang. Uray 2,000 laangan titid mo, ading ko. Ha? Sigurado ka kadi, manang? Wen, okay lang kanyak. Nayunak to. Ay nawaw. Agyaman naklaunay manang. Ada ka mo, aling Hilda. Anak gagaram. May kula ang binayadan ti speaker ni manang anding anadadaal, idiintugot ko ijay daya, manong. Naimbagmat, ta naka-amiris ka na din ko. Nangato ti pride mo idi kahit. Uwan tainuras mo't apagsasawanak ni tatang ijay balay. Naumaak, iso ang binayada kun. Ay, nawaw! Uray asino pa'y ti akin kukwa, no amom abinulod mo, rumbang nalaang nga aywanam. Iti kasta, kat saan a madadaal ti panagtalakdaken ka, kan maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sweldo, para itabulan siya na bakit? Ay nawa, dahito lang ti swildom lakay. Pinayada kong ti utang tayo ti tersena ni Nana Julia. Nasayat mat nga rudno kas na. Tapno saan nga isupay ang mapampanunot. At iti listaan, no kaya't mo akitain. Si kakit di mat lakay. Adamat pa nagtalagkukan ka. Ti kayat ko, kat makita, tama nga no panunutem nga dati arak. Dakkel ti panagtalagkukan ka lakay. Saan ang masapul nga ipakitam ti listaan. Sika nga rin ti makamo amang i-budget iti nabati a sweldo ka. Ti piling ko keng ka bakit? Di ka pa papautang. Tama nga no masyort tayo. Nakababain mo't no da tayo ti umutang. Wen lakay. No kasapulam ti kwarta, ibagam lang Di mo unay tip-tipidan ti bagim, tas ikamat ti agtrab-trabaho lakay. Ang mga nuad ti extra manim di tatang. Anwan ti kwarta rimeng? Ibayad ko kumaitilanding, tatang. Nalipatak nga inton bigat gayam ti panaghuhulog. Ay, siya pa inggatang ko iti agas ko ti kakaisuna kwarta. Ay, kasano pa yan dayta? Apay ngamin turid ka nga umutang. No amom nga awan ti paghulog mo. Amukon. Kita namangan no umutang ka manay, kadagiti karuba, nakababaeng. Saan ang tatang? Saan nga agpautang dagita? Iti ayan laangan di kasinsinsi na ti papana. Uwin nga, no adda ti kwarta ti kasinsin mo. No awan nga. Dayjay pa'y laang ti kunam, tatang. Mangup-opisina nila kay na. Iso asigurado nga ado ti kwarta na dayjay. Utang manay, ti bayad mo iti utang mo. Ay nawaw, nakababaeng ti kasta. Di kay ka di madanagan, tatang. Makabayad akto ka di. Hindi pa'y napalabas at awain ang kasta ti ibagbagam. Ngam maging gaita.
Agbaybayad ka latamay. Di mo tinbalbalpas. Ay natatang, tinapatagkat saan ko adaw-dawatan kada kayo tibay-bayad ko. Anyat yung may mo ibaga kasinsin Remy. Panagbabayad manan itilending inton bigat, kat awan pa'y ti maibayad ko kasinsin. Amangan no adda ti extram dita kasinsin. Ay, adamat na kay budgetan nan kasinsin. Inton katapusan tumanan nga agsweldo nila kay ko. Amangan no ma-short kami. So katakto mo ila adagos no itad ni Nana Maring titangdan ko. Kaano nga rod? Inton Lunes matlaang kasinsin. Mabit lang siguradom nga isublim inton Lunes. Tagpa-deliver ak mat itibagas mi. Wan kasinsin. Ay, kwa ko ma kasinsin. Anya, Mabalin ka di anayunam. Adda kumapay nga mintigatanga. mano nga rod kasinsin. Anayumon at 2,500 kasinsin. Ne, ayan nga itibagas nga impa-deliver mo bakit? Awan pa'y lakay, sa anak pa yan nagpa-deliver. Ay nawa, apay ngay. Ada nga minangusarak iti kwarta para kumaitibagas tayo lakay. Nangusaram aya, Binulod ni kasinsin Remy lakay. anya. Sana bale, ada pa'y matbagas tayo. Agpa-deliver ak inton Lunes no makabayad ti kasinsin ko. Kasano, no saan na abayadan? Di awanti ka nun tayo. Sapay inton katapusan man nga agsuldo kami. Adda pa nagtalag ko iti kasinsin ko lakay. Agdindinamag diti lugar tayo nga inutangan na amin akarno bata. Kat aging ga ita, saan pa yan nakabayad? Ada siguro matbain ni kasinsin kanyak lakay. Ay, sapay la kuma abakad. Sapay la kuma. Amang ano, adda pa'y bagas mo mabalin utang dita na nahulya. Kunakit di ano nagpa-deliver kayaw. Sa anak pa'y nagpa-deliver. Gaputa binulod ni kasinsin Remy ti ibayad ko kumanana. Anya? Titulagan mi kat isubli na italonis. Nga malaman, awan pa'y mat. Amangan ko nak no ada may baga nila kay ko no agawid kat awan makita na abagas nana. Sapay binilin na, asa anak ngagpapautang. At dati extra bagas dita. Mabalin ko nga ipautang kan ka. Ngam saan akas iti bagas yu ang inginaan. Mabalinan day tanana. Tinapatag, ada makita nila kay ko. Di yulatan ibagbaga ka ni Fredo, nga imutang ak dito'y istoryo nana. Sobra ak tulatan titid ko no agbayad ak. Saan mo't ama siya pula sobraam? Tinapatag kanya kat mabayadam. Di ka padanagan. Sa anak nga agpulong iti asawam. Ipa-deliver kunto iti apukok ti bagas inton madamdama sakbay nga agalasing kaw. Agyaman ak launay nana. Nana Julia! Nana! Gumatangak man! Ay po na yan. Umayan. Anya tigatangaw. Doalata ti sardinas kan sa nga kilong asukar, nana. Day talaang. Wan, nana. Ibayad mo ngay. Bayadak ano agrilis kami iti lending, nana. Anya, kaanon tumanon day tangay. Dandani, nana. Ay, pasensyakan. Ngam sanak pa'y nga agpautang ita. Numarilisan ka iti lindeng. Una abayadan ti utang mau iti kasinsin mau. Asino akasinsin ko, nana? Ni sina. Ti kunam kanuken kwa na. Kat agbayad ka ita alunes. Ngam awan ka kanumad ang nagpakpakita. Anya? Agraman day ta? Inistorya na kada kayo? Wan taim may imutang dito'y tersina. Ola, agpalas kan, tamangida sarak iti kanan tayo lakay. Sigurado ang mabisin kan. Nagbayad ka din ni kasinsin mo kareme iti inutang na? Lunes mo tita. Wan lakay. Ayan nga iti impa-deliver mo abagas. Iso day tada dita malikudam lakay. Dahita, timpa-deliver mo abagas tayo, bakit? Wan lakay. Ada ka di parikot? Apay mo nakasta timpa-deliver mo. Saan mo nakasta ti bagas tayo Naibusan nga min ti supplier tayo lakay. Day talaan ka no ti adda.
Imbirok mo kumaiti sa bali Mayat ka nung maday tabagas lakay. Ang mga natangkan mo dahil Saan mat siguro lakay? Ipadas tayo pa'y Ada ka din ni kasinsin Remy, Uncle Anchong? Awan ti kasinsin mo. At datilakad na. At nakaditi ibagam mo na masapol mo kong kuana. Singirak ko matibayad ti utang na kanyak, Uncle. Saan pa'y nga mina nakabayad? Inururay ko idilunes ng awan mat. Kung naklagi din no binayadan na. Inted may ni Mareng kitang danay di lunes. Nung usaran na nga tamanayin. Awan mat iniyag na, Uncle. Sumur ka ba nga rin atag kapita ka na kan? Ay, saanan, Uncle? Naskan nga agawi da hakta ang mga no sa pulanak ni Fredo. Sapay imbagak nga dalaang timapan ko gatangan iti istor ni Nana Julia. Pakibagan tulatan ka ni kasinsin ko tagbayadan. O sige, di ka madanagan. Ipalagip ko iti kasinsin mo ti may papan iti utang na king ka. Nasaya at Mike, tanagawid ka si Karibe. Nabarata ka, tatang. Yeah. Kaya't kutyagi na na. Day tatin ako saram iti tangdan mo. Inyinom mo manan. Imbes abayadam ti utang mo iti kasinsin mo. Apay, tatang. May nisina dito balay, ha? Kasano katwibis itan. Yung di mo pa'y nabayadan ti utang mo keng kuana. Makuring kami na. Noon na ting karim. Agtungpal ka sa nakasta. Pagsaritan, tanto, may papanitiday taba na ginton bigat, tatang. Sige tayo na ko nitisilid ko. Daytoy pa'y lang ti maytid ko anana. Pasensya kayo. Nagrigat masingir dahil siya Remy. Kano na bartag alimabas iti paraangak iti rabe ay nakapigpig sa tibugkaw na. Anya? Nagapo siguro manan iti ayan ti sugarol kan mamartag ako marina. Ay, uunay yan. Ada kwarta na pagsugal kan paginom na, ngam awan mat may bayad na iti utang na kanya. Isupay Makabasbaso lak kanila kay ko iti kastangar aramidan na. No maamuan ni Fredo sa anak kasingir, ang mga no apaan nak dayjay nana. Dahita ko maati panunutin ti kasinsin mo. Siguradaw nga dati maibagan ni Fredo. Takwarta na mo't ang nagregregatan na timpautang mo. Daytang harod nana. Makonsensya ak anagulbod iti asawa. Naimbag-abigat mo kasinsin Remy. Agtugaw ka kasinsin. Agkapita pa eh. Ay, saan akapit gagarak kasinsin? No imay ka, tapno agsingir iti utang. Awan pa iti kwartak ita, kasinsin. Ay nawaw, sana mabalinti kasta kasinsin. Amom ka di nagulbudak kanila kay ko gapukan ka. Apa yan siya ti pabasulam? No choice mo mat ti agulbod. Ay nawaw, Ano sampay ti aguray? pangaasim kasinsin. Agtungpal ka itinagtulagan ta. Ngamin, no kasta ka na yun ti sumbat mo, ang mga no maibagak ti pudno iti asawa. Asino nga min tinangibagang agulbod ka? Makauray ka taawan nga rod ti kwarta. Uray anya ti aramidam kanya. Talaga nga awan ti mairwar ko ita. Anya? Naalam ka din titangdan mo kini Mrs. Pultek, Reme? Saan pa'y tatang? Apay ka di. Ewan, Mike. Nasa ludsud ko lang. Amangan kit di, no adda ti extra manim di tatatang. Buludag pa'y. Sukatak to, no maalak ti tangdan ko kini Mrs. Pultik. Siyak pa'y lang ngawan ti kwartada ti pagutanga. Uwing gaya, binayadam ka din ti utang mo kini kasinsin mo asina. Saan pa'y tatang? Bayadak to, ano adda ti kwartang. Ay nawaw, makabulan na inday jay. Manulaang mati utang ko. Uray manupay dayta, rumbang lang nga bayadam. Saan na mapigpidot ti kwarta dita? Fredo, mabit man lang barok. Ada ka dito ibagayo, Uncle? Itig ko lang ito'y advance payment ni Remy iti kwarta binulod na kindi bakit mo. Utang. Ti ko na ni bakit ko kat nakabayad ka naman. Kitno imay dito'y balay iti namin siya nga daw. Agsingsingay. Ne. Diyak amo ti may papanay ti dayta abanag, Uncle. Alam lat ti kwarta, taitid mo kindi bakit mo barok.
Tangdan ni Remy dayta kini Mrs. Pultik. Siya kung tinapandangala, tadi namit malagip abayadan ti utang na. Sige, Uncle. Magyaman aklaw na ya. Advance payment ka nun ni kasinsin mo, Remy, iti utang na ken ka. Inted na Uncle Ansyong. Ha? Awate mo na ata kayat kunti aginana. Ay, ang kapi-kapay alakay. Saan eh? Nasakit ka di tinakam mo kanyak. Pimanawan. Kat di na pa'y sinungbatan ti saludsud ko. Ay nawaw. Di nakmatan panpansinan lakay. Yak magustuhan din naramin mo ha. Pasensya kan ano nagulbudak. Apay ang masapul nga agulbud ka. May papan iti utang ti kasinsin mo. Ti ko lang kanyak, kat nabayadan na ti utang na ken ka. Tagayam, saan pa? Amok ngamin nga damay bagam no ibagak ti pudno lakay. Makitam, husto ti atap ko. Narigat ang masingir ti kasinsin mo. Pasensya kan alakay. Imbagak matkin ka adi ka agpapautang. Amumut amanulaang ti suswilwag. Bakit? No ipautang mo, anya ngayon ti gastusan tayo. Awaan na. Datayo mo agparikot no kastalaan. Maawatan ka lakay. Ti bagas ngayon awid mo, sa dino tinangalaap. Iti ayan ni Nana Julia lakay. Saan pa yan nabayadan? Makitam dayta. Si kamot ton ti makautang. Intong sumarunong amin, ibagampay kanyak sakbay nga agpautang ka. San abas na agpautang kalat na dita adyakan mo? Kasinsin kumot nga min jay tao. Wala kasinsin mo, ngam di namot amot agbayad. Ita, sika pa yung ti agpakpakaasi, kat kwartam mo ti singsingiram. Ay, nawaw. Di ka madanagan lakay. Singirak ti kasinsin ko. Sana mabalin a thank you ti bayad ti utang na. Kaputamok mo ta nagrigrigatam day ja kwarta. Pasensya ka manan lakay. Si Kamanan, di mo ka din nabasa ti reply ko iti text mo. Ti ko na ket awan ti kwartak ita. Agbayad kan. Sana ka pumanaw, aging gaadi mo itad ti bayad mo. Na, apay akas tamot ten ti tono ti boses mo. Gapo ta nagrigat ka ama singir. Makabasbasulak pa yan, gapukin ka. Asino nga min tinangibagakan ka nga agulbud ka. Kasinsin ka di ti pangibilbilangam kanya. Panunutam kumamat Idisi ka ti agkasapulan nangirwarak iti kwarta. Uray bilin nila kay kukit sa anak nga agpautang. At damat ti advance payment ni tatang. Kurang dayjay. Pangaasim kumata agbayad ka matan. Siyak matan ti agpakaasim nga agsingir iti kwarta mi nga agasawa. Awan nga rod, inutag to abayadan. Kasta nga rod, agbayad ka no kaano akayat mo? Ammom kasinsin, timmangsit kan. Gaputaad da ti utang ko kan ka. Kasta ti panagsasaom kanya. Kas lagi natang na ko na. Ay wala, talaga at tumangsitak mat no maibos ti pasensyak. Uray si kamat. Idi si ka ti umututang, mayat ti panakisaritam kanyak. Itasingiran ka, natangsit ka. Di ta ka manlangan. Saan ka makaawat mo? Saan ka pumanaw ditoy? Urayik ti bayad mo. Di uray makita nak niyang kalansyong. Rumar ka ta kasaritam ti kasinsin mo. Nagsarita kami itayan tatang. Talaga lang at timangsit day ta asina. Kunamlan ginatang dak nagsasao. Hey, nawaw. Agbayad ka nga minan. Di kagbalin ama naging bubukag. Panunutong mo't ati ibaga ti asawa na kingkwana. Awan nga rod kwartak tatang. Amok nga duti duldulin mo dita. Itid mo kita yung numalpasin. Tinulungan na ka ti kasinsin mo iti si katag kasapulan. Isu adi ka kumagpatangkan. Ay natatang, may sakayumot asaan ang makauawat. Apay adi ka pa'y pumanaw. Awan ti maaramidak, taawan at talaga ti maitid ko ken ka. Dayta nga utang ti pagapaan mi kanila kay kunukwa kasinsin. Panunutam kumamat dayta Uno, kayat mo ani Fredo ti umayag singer. Ay! Bayad ko iti utang ko. Sobra pa'y day bayad ko. Keep that change, tapno awanan ti adu asaom. At damat gayam kwartam, parigatan nakpailaang mat ngagsinger. Nasingpet ka lang no kasapulan ka. Ngam no masingir ka, tumangsit ka mat. Samo ibaga asyak ti tumangsit, uray si kamat ti timangsit. Ay nawaw, las mo daytan saan ka na makautang kanya? Ay, nawaw!
No tinulungan da ka, rumbang laang nga agyaman ka. Kat no anyaman tinagsaritaan nyo, rumbang na laang mat nga agtungpal ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada ka no ibagam kanyak ko na ni tatang. Anya day jay nanang. Adda ka di pa'y load wallet mo, Casey, anak ko. Ada pa'y nanang. Apay ka di. Lodanak man, anak ko. Ay nawaw. An-anom tilod nanang. Kaano lang, hindi nagpa-load kayo. Naibusin i-video call ko kuman ni Kumarek. Asaan ko nakit-kita iti lasod ti pito atawin, anak ko. Hasino manen ako marim nanang. Nagado ako marim. Ni Antim Priscilla, di man nag-abroad ako, Marek. Damag ko nagawid ka no iti lugar me. No saan ko mangamin nga impilit ni tatang mo nga agnaed tayo dito'y lugar da. Dinala kalaeng kumasarong karak dagiti Kumarek. Anya kay nga rod, kat dito'y matiayan ti garden ni tatang. No agnaed tayo iti lugar yo. Awan ti pagtrabahuan na ijay. Sa maysa, may mayatan dito'y. Tay manugot ni Tata Roger nga caretaker tayo iti dakkel abalay na. Kabayatan ti kadada ija abroad. Mala, lodam nga rodan at tinambar ko, anak ko. Agawaam, taawagak ti Kumarek. Kumusta kan, Mari Priscilla? Nasayat mat Mari Evelyn. Sigangay. Nasaya at mutlang, Mare. Ay wow. Mayat ti background mo, Mari. Madlaw ang inginaan ti Osario. Aday ta ni Mare, kita am dagiti sofa kan lamisaan mi. No kayat mo akat, itur ka iti silid mi, Mare. Alaman nga rod, Mare. Kitaag man. Aha. Oh, day ta ti silid mi nga agasawa. Nalawa kan napuskol ti kudyon na, Mare. Malayo ka di dayta, Mare. Aywan, Mare. Sa ni Kwame amin ang makitkitam. Naimbag ka pa'y, Mare. Adagaya man dakkel abalay mo. Siguro, nalawat ti gardenyo dita. Sakto lang, Mare. Si kaano kayat mo ti umay pumasyar? Mabalin mat. I-text naklaang no kano, tapno makapagsagana ak, Mare. Kasaritak pa'y nga umuna ti anak ko, Mare. Bareng palubusan nak. Okay, Mare. Mabalin ka ning agbantay kayo pa'y itirwar, nanang. Apay ka di, anak ko. Aglayvak man bit, nanang. Ipakitak lang kadagiti fans ko ti balay pag nanaadan tayo. O sige, siyak tumot ti sumaruno. No sumangpat ni tatang, ibagam asan pa'y asumsumrek Amumatan ti ugali na dayjay. Ang mga nukontraan naman ng ti aramidak. Wan, siyak ti makaamukan datang mo, anak ko. Mala, agawaam ti ag-live, ta siyak tumot inton madamdama. Ang mga nusumangpo ni tatang mo, kat sa anak pa'y analpas. Ay, nawaw. Anya tan aramidin di terwar bakay. Ay, kwa, lakay. Lukatam tiri daw ta sumrega. Saan ang mabalin, lakay? Ita niya makagapo. Aglisi ka man kede. Ne. Njak malukatan. Kisi! Adda ka dita. Lukatam tiri daw.
Taboses mo lakay. Madamati live ni Casey. Anya. Madamati live na kuna. Saan ang mabalin asumrag ka? Tanakababay no makita dagiti viewers na tikastalangam. Anya. Apa nakabaybayag ka mangilukat itiri daw siga, Casey? Ada nga ron inaramid ko, tatang. Madama ti live ko itay simmangpet kayo. Kumpormi mo tararamidam. Para kadagiti viewers ko dayjay, tatang. Kasanon no makita ti makinbalay ti kastangar aramidam, ha? Nasingpat ni Sir Roger, tatang. Da kayo kit di man. Ang anya lang ti panunutan na no makita na ti videom. Ang mga no panunutan na tagikuan tayo ti balay da. Di kay madanagan, tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Siguro duwam lang, ha? Nakababay. Siya kung ti makamo ang makisarita ken kuana. No adda reklamo na, tatang. Kumusta nga iti live mo, anak ko? Ado ka di tinagbuya. Wen nanang. Uray dagiti kakasinsin ko at taga Manila. Nagbuya da, nanang. Di mayat no kasta, anak ko. Ad-adda nga agbilib dagijay no kwa, nanang. Sigurado da itan. Amok ti ugali da kita atat tao. Ne, ada umawawag. Ha? Asinat yung mauawag, nanang. Ni Antim Priscilla. Sumbatan pa'y, nanang. Ituloy tanto ti agistorya inton madamdama. Amangan no napatagtibagana. Hello, Mare. Imawag at tada napatag nga ibagakken ka, mare. Banya da ita, Mare. Imanugot ti anak ko, apo masyarak, iti lugar anak kay kamanga, mare. Kano nga umay ka, Mare? Inton Martes, sa anak pa'y nga anak kapaglaba. Isuna lang tadyak amo ti pagluganak, mare. Sabten kanto iti terminal, Mare. Basta aglugan ka iti bus di ta lugar tayo. Mano nga minan ti pasahe, mare? 700, Mare. O sige, agteksak tulat taken ka inton Martes, mare. Okay, Mare. Bye. No umay ni Auntie Priscilla, masapul a presentable ti balay adanunan na, nanang. Una, masapul mo't lang nga agpalingkita. Tawanan tinagyan ti ref. Nakababain mo't iti kumare. Ito lang manin anap no ti ref, ah. Di mo pa'y lakiskisayan tinagyan ti ref, lakay. Ay nawaw. Apay kumasan. Di mo ibaga ala ako dagitoy. Amangan no maibos, kat saan pa'y asimangpet ni Mare Priscilla. Ano taramidan ni Mari Priscilla dito'y balay? Umaylaang pumasyar, lakay. Anya. Kaya't nakano makita ti lugar ang nakaikamangak. Isumad lagay mabisi ni Kisi ngagdaldalos iti parangan. Una, maturog ka no dito'y iti duarapi. O, kita ama, di nakibabain kan kwa na, lakay. O mati makagapot tapno ibabayin ka. Amok ti ugalim, lakay. Tangiwat mo launay. Langag mo ka di tagwarwara sa damag. May papan ni ti anak kinasawam. Victor! Anya man hindi tatatan? Agraraman ka nung matiaginam. Anya? Tagtagikwanda ka nung ti balaya pag nanaidan nyo ita. Kasano tagtagikwanda, datang? Bagbagada ka no, abalayo, ray saan mo. Kirtikir kayo lang mo dita. Jak amo ti may papaniti dahi tabanag, tata. Kasaritam ti asawam kintanak mo. Nakababain ti kasta. Sak pa'y mismo nga amam ti pangibagbagan na kita kalugaran tayo. Hindi ka matanagan. Kasaritak to ita. Pasensya kayo, numairamaraman kayo iti kalukwan da ginak. Anya dyan bagan ni tatang kanyak bakit? Anya manan, timpulong ti amamkan ka. Nagsasao kayo ka no? Kitkasla balayo ti pagnanaidan tayo. Isukar no ti pulpulong dagiti kalugaran tayo kankwana. Ay nawaw, di mo latan ikaskaso ti anyaman nga ibagbaga dagita at tao, lakay. Umapan lang dagita. Ngamin, datayo ti pinili ni Roger nga agbalin a caretaker kadagiti sa ni Juana, kabayatan ti kaadana iti abroad. Amangan ko nak numailawlawan kayo mo't ngamin, bakit? Ay nawaw, awan ti dakas nga imbagbagak, lakay. Unay kalaki din aya. Kitaan nyo nga gina, saan nasyak ti babay nyo kadagiti kalugaran tayo.
Ngamin, caretaker tayo lang iti tayo balay. Saan tayo ako kwa? Wan, amok data. Aglisi ka itidalan ko. Tamapan ko sukunan ni Kumari Priscilla ijay terminal. Di ka manaktak. Tamangan numaladawa. Ay nawaw! Nagdakkel ti balayo, Mari Evelyn. Naglawa pa iti salas yo. Hunmat ngamin, mare. Amin na makitkitam. Tunggal ag video call ta. Kat kukwami amin, mare. Abak nakpay nga rod ang nag-abroad. Nagagat ngamin ti asawak, mare. May sa kayo siguro kadagiti kalawaan ti garden na dito'y lugar yo, Mare. Ah, sakto lang, mare. Mala, ag merienda tapay. Agraman baso yo. Madlawang nginginaan. Ag merienda takit din, mare. Tani mabisbisin akon. Talaga abili bakken ka, Mare. Kada tayo nga agkukumare, si kalang ti kadakkelan ken kamayatan ti balay na. Saan mo't, mare? Ay na, pudno ti ibagbagak, Mare. Pinashare ko mat ni Mari Teresa idi napalabas a bulan. Ket adayo adakdakkel ti balay mo ngam iti balay da, Mare. Saan basta-basta ti balay mo? Sana all talaga, Mare. Anyang iti may luto ama si Dananang. Adobo ababoy kan sinigang at tilapia latanan ako. Ilutok amin, wano gudwa at nanang. Ay nawaw, ilutom amin na. Ang mga nupanunutin ti kumarik nga agtip-tipid tayo no kwa. Okay, siya kung ti makaam mo, nanang. Ado ka di pa'y tinagyan ti ref. Ado pa'y matkit di, nanang. Kita tadi mo unay ti ag soft drinks tapno saan ang maibos adagos. Ibagamit lang kan ni tatang mo, tamay samot dayjay ang mahilig iti soft drinks. Wan, nanang. Amok dagitan. Ay, nawaw. Mala, si kanti makamo nga agluto, taitor ko kanupay ni Antim itiruar. Ayaban na kaming tulatan no nakaluto ka, nanak ko. Adaman kayat kwa sa ludsudan, Mare. Anya dayta, Mare Priscilla. Nilakay mo kadila ang tiagtrap-trabaho iti garden, Mare. Ay nawaw, saan Mare? Adda dagiti trabahador na. Apay nga ro nakas jay tila nga na nagawid, Mare. Nakarugrugit ti kawas na. Kasla nagtrabaho. Dayjay ka di Mare. Kinapudno na, adda ti trabahador nila kay ko. Ngam kaya namala ang titumulong agtrabaho. Kasta gaya, Mare. Nagagat nga rod, no kasta. Wen Mare, di na kayat ti agbalin at tagabaon laeng. Kayat na mo ti agtrabaho. Isu, matlagayam ang nakapatakder kayo iti dakkel a balayo, Mare. Nagagat, unay nila kay mo. Ay, wunmut Mare. Awan ti makunak ken Victor, tatalaga nagagat ti asawa. At magayam ti bisita yaw, anak ko. Kumarin Evelyn da tatang. Nagkungaraw ti saretaan dang agkumare. Idi limabo sakit ti paraangan yaw. Ipampanakal li bakit mau balayaw ti pagnana idan yoy ta. Uray ti ref mi tatang. Idi man ni Mari Priscilla. Napumpunno. Talaga ang agraraman ti asawam. Diyak man mo ito asawak tatang. Awan mo't ti ganabon na iti kastang raramidon na. Kaya't na lang siguro tagpasikat. Di na mo apakay babay na ti kastang aramidon na. Awang kumatibibiyang ko no may papaniti na itabarag. Ngun pampanunutik lang ti pakay babay inan mo lang ti pamilya tayo. Ti kastang aramidan ti asawa kin anak mo, anak ko. Di ka man nalagan tatang. Siya kung ti makamu iti na ita. Nang nagnitatang ti saritaan nyo iti kumarim, iti limabas iti parahangan tayo bakit? Anya kumaita. Tagtagi ko ang kanumat ti balaya pag nanaudan tayo. Ay nawaw, anya kumatibibiyang ni tatang mo. Di ka mabayin iti kastang araramidan bakit? Ipalagip ko manan tamangan no nalipatan nyo. Caretaker tayo lang iti daytoy abalay. Shh! Tanggiwat mo ko na. Kontrol mo ta. Ang mga numariing ni Mari Priscilla, kat mangag na ti kastang ibagbagam.
Di ka madanagan, agawid matlaang ti kumarik inton bigat. Naimbaga bigat mo. Kastamat kan ka, Victor. Adalaang mantikat kung ay baga keng ka, sakbay nga gawid ka. Anya dayta? Sana pod no dagiti bagbagat asawak ken ka. Anya ti kayat mo asawan? Caretaker kami lang iti dayto balay. Amin na makitkita yu kat sanikwa ni Sir Roger. Tilaang may sa asufaken TV ti sanikwami. Anya? Inulbutan na kalaang tagraraman na kumarem. Ti anya kumaga po nga ulbudan nak ni Mari Evelyn. May salang ti sigurado. Kaya't natagpasikat kada kayo akumari na. Agyaman nak iti oras mo, Mari Priscilla. Awanan yaman na Mare, nag-enjoyak mat dito'y lugaryo. Inton maminsan tumanan, Mare. Sakbaya pumanawag, adalang man kayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya dayta, Mare. Saan masapul nga agpamarang ka abaknang, Mare? Ay nawaw, agpamarang? Tikunam kanya, kat ko kayo daytoy abalay, Mare. Saan mat kayam, ta caretaker kayo laang? Sigurado akayat naklang adadaulan. No asino man tinangidanon iti kastakan ka, Mare. Nilakay mo mismo tinangibaga, Mare. Inton sumaruno, di mo nararamidan ti kasta. Awan dakas na, no caretaker kayo laang. Ti dakas, kat ti agpampamarang kaabak ng iti imatang ti padam a tao. Luklukwam laang ti bagbagi, Mare. Oh, apay anapudot ti ulom, nanang. Marurudak iti amam. Apay ni tatang. Indanon na kin ni Antim Priscilla, a caretaker tayo laang iti dayto abalay. Kasta uray ti bain ko, kabayatan ti panagsarita mi kin ni Antim itay. Anya? Ay talaga aday tang amam. Kontraan na amin nga ramidag. Ay na, talagang agburak ti darak ken kuana. Ano tayo parekot mo, Evelyn? Traitor kang asawa. Ay nawaw, kasano nagbalinak at traidor, alaman? Abay ngamin apakibibiyang am ti diskartay ka. Saan a diskarte day jay? Kinaagraraman ti kas ng aramidan nyo itanakta. Tagikuan nyo di saan nyo matakuha. Uray ni tatang, bumain moton iti kas ng aramidan nyo. Ay nawaw, agraraman kami. Asino ti agraraman, tatang? Da kayo nga gina. Di kay agsaw iti kas tatang. Saan kami nga agraraman? Saan aki na agraraman ti kas jay? Agulimag kasi kakisi. Di mo ikalintagan ti aramid nyo itinam. Manulang titawan mo, kumkastan ti aramid mo. Ay nawaw kayo adwa. Sigamat ibilin. Ti kumamat na sayaat at isurom iti anak ta. Saan akasta? Saan nga amin katrumbang apakibyangan, Victor? Imbagak lang ti pudno iti kumarem. Tadyak magustuhan ti kastangar aramidan nyo. Kasanulangan nga agipulong dagiti chismosa iti makinkukay ti dayto abalay. Amangan kunak no pagtalawon da tayo adi na oras. Mangibabayin kayo. Ay nawaw! Di ka agpamarang abaknang tapnula ang agbilib ti padam a tao ken ka. Tano maduktalan da ti pudno, si kanto matlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita,
Sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawang, kung naglakit din o yung sublim ti plan sa binulod mo in manang Esther, ay da ba kay? Saan pa'y lakay? Nabayag ka dyak nakikita day ta a plansa dito'y balay ah. Wen takay subsubli ni Mari Pilar. Binulod mo lang day ta a plansa. Ngum impabulod mo diti sa balay. Kasta talaga no nalaing tangag diskarte lakay. Ha? Anyat kahit mo asawan ba kay? Di ka madanagan. Isubli kon day ta plancha, tadjakon ka sa pulan. Idi pa'y napalabas alawas a binurod mo na ita a plansa. Italaang nga malagip mo isuble. Tinapatag amok ti mangisuble. San akas kadagi ti daduma dita a binulod tinagikwa ti mindset da. Asino ti makinku kwa iti washing machine nga day ti ruar Joanna anak ko. Washing machine tayo day tatatang. No kasta, gimatang ka nga agpaisaw iti washing machine? Wan, tapno saan kayo amarigatan amangigilgil iti murengyo. Ay nawaw, nangalaam nga iti inggatang mo anak ko. Pangalaak ko mga itatang. Iti sweldo ka. 7,500 ti balor day ta washing machine. Naibusamot ang tiswil daw. Okay lang, tanaigatang mat iti mausar dito'y balay. Saan anasayang kadagiti bambanag nga awan mat kaes-eskan na, tatang. Unmat gidi ah. Kaaduan ka lagi ti appliances dito'y balay. Kit sikat ti gimatang anak ko. Kita lang ata agurnong kamit para iti bageng. No nakaipundarak iti gamit, di kasla urnong kumulaang dagita, tatang. Sa bagay mo't gidi ah. Ala, irwaryo ki din dagiti murengyo, taaglabaak ita, tatang. Si kamat ti lumabas, Mari Aida, dumagas ka pa'y Ay nawaw, dakkel mata washing machine mo amare. Ti washing machine ko pa'y laang matinakita, Mare. Baruday tamare. Wan, kagat-gatang ko idi kalman. Mayat siguro ti aglaban no at the washing machine na niya mare. Ay, saan ka amabanog amangigilgil iti murang, Mare? Day tamang banlaw, kan mangisalapay laang ti aramidam no kwa. Naimbag ka pa'y mare. Nakagatang ka iti washing machine mo. Kapilitan tapno saan matlaang amabanog ni tatang amangigilgil. Manungay ti pinanggatang mo iti kasta mare. 7,500 laang, Mare. Nakasale ngamin. Mare, Apay ka di, Mare. mabalin abuludag ti washing machine mo. Sige, ngam inton bigaten, Mare. Ngamin ado tila baak ita amurang. Kurtina ken ulas mi. Ay okay lang mare. I-text nakno kwa tay baon ko nila kay ko. Iso ti umay mangala. Sigurado kayo kading awanan ti malabaan di tatang. Awanan. Nairuwar kumot amin ang malabaan. Sigurado nyo lang ang tatang Ngamin, buludan ni Mari ay dati washing machine. Umay to alaan nila kay na inton bigat. Ay nawaw. Apay nga ipabulod mo pa'y laang ngay anak ko. Atap no awan ti maibagana. Sa maysa, kumarik mat jay tao tatang. Kasalungay numaperday. Aywanan mat siguro ti kumarik, tatang. Mabalin mo ta dito'y balay lata ti paglabaan na. At least, mabantayak pa iti washing machine. Aywan ngagpaisoan niya. Apay ajak na panunot dayta. Ala, kasaritak tuman ti kumarik may papan iti dayta abanag, tatang. Anya ti umay mo ibaga Mari Joanna. Anya nga tano si kalaangan ti makilaba ijay balay, Mare. Ha? Tapno saanan nga agbagkat nila kay mo. Ay kwa Mare. Kasapulak ti adu-adanom no siyak ti aglaba. Adumot ti danom ijay balay, Mare. Ken sa anak nga komportable nga aglaba iti balay iti sabali a tao Mare. Kasta ka di, Mare. No, okay lang ken kakit. Iawid ko pa'y laang dito'y balay di washing machine. San mat anadagsan unay Mare? O sige, no kasta ti kunam. Aywanam laang, Mare. Tapno saan maperde. Ay, uwan Mare, di ka madanagan. Ay, wanak ti washing machine mo abuludag. Mapan ka man iti ayan da Mari Joanna lakay. Apay ka ni bakit? Mapan mo buludan ti washing machine na. Anya? Mapan mo alaan ti washing machine na.
Di bale, tanag tulagan mi met abuludag ita nga aldaw. Unay kan bakit? Agraman washing machine, buludin ba? Italaang met manan. Ngam no masadot ka, agsapulaklangan iti sabali may baon ko. Man ano ay ano igilgil mo latan bakit? Makabannog na tati agigilgil. No kasadot mo ti mapanmangala, si kamatan ti makaammo amang igilgil iti murang mo, guryaw. Agrubwata kong tatang, masapaak itatap no masapaak mat nga agawid. Agananad ka anak ko Wen, no adati umay mga iti washing machine, ipabulod mo lahat tatang. Kung man no may makilaban ni Aida dito balay ita. Buludin na kano, ta saan akomportable no dito'y balay ti paglabaan na. Anya? Ipabulod yu lahat tatang, kumarek mat ni Aida, tapno awan mat laang ti maibagana. Amangan kit dino panunutin na nga imutak no saan tayo apabuludan. Sa bagay aywanan na mo siguro no buludin na. Wen, tatang, maala, agrubwata kon. Tibilin ko di yu lipatan timangan. Huwag ka di anak ko. Apay kumamalipatak at dati na imas-amasid Amangan no kayat mo ti gumatang itinatang Aida. Anya natang dayta, nanamilang. Adda utaong okra, taraong kanda dumapay. Kita man, nana. Agpili ka no anya ti kayat mau. 30 pesos laang kada supaw. May sasupot nga okra lang ti alaag, nana. Agtugaw kayo pa, talaag ti bayad ko. Nay, mabit laang nakaong. Washing machine mo ka di dayta. Uwan, nana. Madlaw ka barbaro Ay, for rent dayta, nana. Amangan kunak no kayat mo mati makilaba. Tapno saan ka mabannog amang higil-gali ti murangyo. Manungay ti abang na. Nalakalhang, nana. 250 laang per laba, tamakiusar kayo iti kuryente. Ay nawaw, mayat Oh, anya ngay, nana. Kayat yu ka de nga abangan, tay paabang ko kada kayo. Ay man nga raw, ta ilabak mo't laang dagiti ulos kan kurtina may. No kasta nga rod, nana, sikat ti umay dito'y balay, ta dito'y kan nga aglaba, nana. Nalawa mo't ti sampayan. Ay umayak to inton martays, no addamanan ti maurnong alalabaan. Adda kayo magayam, nanamilang. Anya tar aramidan nyo dito balay. Umayak man makiusar iti washing machine, guryaw. Anya? Ne, ada ka matgaya mga nanamilang. Nakaset up ti washing machine. Mabalinan ti makiusar. Wow, nana. Mabalin yung matlaang ti agisalapay iti paraangan may no kayat yung. Ay agyaman naklaunay, ay da. Ay, awan anyaman na, nana. Ay, sumrag ka matan goryaw. Itay pa'y anak kay dasarak iti pamigat mau. Anya ti kaya't asawan da ito Aida, ipausar mo iti sabali at tao ti gamit abinulod mo iti kumarem. Ay, santan apagsaritan ti may papan iti day taabanag. Ta sigurado adinak matlaang maawatan. Ang mga no isupay kit di ti pagapaan ta. Nalpasan ti labak. Kunak tumat ka na kayo, nana. Napartak no at the washing machine. Wan nga raw, sa anak anaban unay. Ay gayam, itad kun ti abang ti washing machine mo. Ang mga numalipatak pa'y. Ay, agyaman naklaunay, nana. Ang sikreto tayo laang abangan niyo ti washing machine, nana. Di yu ibagbaga kanila kay ko. Apay Mart. Takuntraan man nila kay ko tinigosyok, nana. No kastat ikunam iso ti matungpal. No adapay amamuyo iti sityo tayo akayat na ti makilaba. Ibagayo latan nga umay da dito'y balay, nana. Dahito ti contact number ko. Wan, ipakamok ka dagiti kalugarak ti baro a business mo. No ado ti ma-recruit yu a customer, uray libre kayo laang amakiusar, nana. Ay wan kayat ko day Aida. Anya ti plano mi ti dayta washing machine. Ay, bakit? Adumatin ti umay makiusa-usa. Ang mga numaperdi ti washing machine ti kumarem. Saan ang mapasamak day talakay? Relax ka laang ka di. Ay, nawaw. Maperdi dayta no inuras mo't ama usar. Ang mga no ag-overheat. Las ko inton bigatan lakay. Apay-pay langan ton bigat no mabalin mo't ita. Ay,
Pang-aasim ti sublimon dayta washing machine. Di mo urayan ang maperde. Wan ka di. Isublik to. Di ka madanagan tay ay wanak mat. Sa maysa, saan ko mat atagikwaan? Kaano nga isubli ni Aida ti washing machine mo binulod na anak ka? Saan ko pa anak kasarita ti kumarek, tatang? Manong nga aldawag, di na pa'y insublay. Di kay madanagan. Adda pa nagtalag ko iti kumarek, tatang. Imposible, no saan pa'y analpas ti labana Kasaritak to intun day off ko. Diyak ngamin masangot ti mapan iti ayan da ita. Tadamot trabaho. Rombang lang akasarita manakaw. Amangan ko nakano tagikuan na ti washing machine mo. Anya ti masapol mo, nanamilang. O may kulaang i-advertise ti business ni Aida, Joanna, nakaw. Anya ti business na ayan, nana. Gimatang iti washing machine apapaabangan na. No kayat mo, makilaba ka mutan. 250 laang per laba. Anya? Ay nawaw, apay akasta ti reaksyon mo. Tinsamat ten washing machine ko ti ipapaabang dayjay nga Aida, nana. Washing machine mo? Ti ko na washing machine na kanumot. Nagulbud ka na kayo, nana. Kinapod no na, binulod na ti washing machine ko. Kat aging gaita, awan pa'y ana isubli. Iso siguro ti ipapaabang na kada kayo. Ay, nawaw! Isumit lagayam asaan pa'y nga insubli ni Mari Aida ti washing machine ko, tatang. Anya, Diyak pa'y nakita, tatang, nakuna ni Nana Milang nga adda kano ti washing machine nga ipapaabang ni Aida kadakwada. ay dawaw, nagturad at talaga. Sigurado ak ati washing machine ko dayjay, tatang. No kasta nga rod, nasken amay sublin ti washing machine mo iti kabitan na panawon diti balay. Amang din no maperdi pa anak to. Mapanak iti ayan day tamot lang. Naglukon day ta amari Aida. Binulod na kanyak. Sana ipaabang iti sabali. Anyan? Ay nawaw. Anya dyan maangot ko. Kasla... Ay guryaw! Umay ka pa'y man! Agawaam! Ano mo mas masama kaya? Tisaksakan lakay! Agas asok matan! Ano mo? Nag-overheat sa amat. Uksutan pa'y man ti extension wire. Amangan numauram ti balay lakay. Anya kalaki di mo tin bakit? Dahil ti bagbakin ka. Agar aramig ka ti pagparikutan. Awanin napuura na yun. Kita ti napasama kiti washing machine. Madlaw napuuran ti plug na. Bakit? Nag-overheat asiguradong data. Kasanong pa yung day talakay? Yung baso mo No apay kami nga impausar mo iti sa bala tao. Kat amo mo binulod mo lang data. Mari Aida! Mari! Ay nawaw. Boses ni Mari Joanna dayjay lakay. Rumor ka, takasaritam ti kumarem. Ang mga no ti washing machine mo ti may nalaag. Anya nga'y tirason ko lakay. Sapay na uram ti wire. Mare! Amok nga da ka dita! Sikan ti makam mo agpalawag iti kumaren. Tapno amom ti bagbagam kinkwana. Anya ginadamag ko nga adat ipapaabang mo a washing machine, Mare. Ha? Asino tinakadamagan Mari? Napatag ka di pa no asino tinangidanon kanya. Ay, kuwa nga min Mari. Ibagam tipod no, Mare. Ipapaabang mo ka di ti washing machine a binulod mo kanya. Pasensya ka na Mari. Awanan ka itibain? Saan ka asiningir idi binulod mo? Ngam impaabang mo ki din? Ala akon ti washing machine ko, Mare. Ada parikot Mari. Anya manan? Nauram ti wire na. Anya? Diyak mo no apay Mari. Mas dawak lang nga ni tayo nakitak tagas asok matan. Di umasidagak. Maururam Mari. Nalabos kamot, Mare. Kita man tinagbanagan ti washing machine ko. Sorry Mari. Saan mula ang pinagkwartaan, Mare? Pinirdimpay. Saan kong alaan data ang washing machine? Apay mat Mari. Jakmet laangan mausar data. Sukatam laangan. Anya? Kita man, panagkunam ka di kat mausar ko pa'y data. No di mo kayat asukatan, bayadam laangan.
Ang manulaang tinaurnong ko nga abang mare. Kurang 7,500 dayjay. Saan kun aparikot dayta? Ikan ka iti makalawas. Nasken amabayadam wen no masukatam ti washing machine ko. Tano saan? Iti barangay hulaangan ti pagsaritaan ta. Awan ti kumakumare. Nukas tamo laang ti ugalim. Ha? Las mo daytan. Di kantun pabuludan inton sumaruno. Pangalaak nga iti ibayad ko kani Mari Joanna lakay. Ibayad mo tinaurno nga abang ti washing machine na. Kurang dayjay lakay. Sapay makalawas laang tiinted na apawayway. Saan ko na parikod dayta? Agsapol ka iti pakitang danam ha. Asino nga min tinangibaga nga ipaabang mo ti gamit a binulod mo lang. Kaya't ko laang matimadan iti kwarta. Nagado pa kipurdiyan di no kayat mo lakit eh. Nalaklak ako mati ag negosyo. Ti agpaabang iti gamit. Tapno sana ka mabanog ng agtrabaho. Business minded ka ngagpaiso. Ngam gamit mo't anaggapo iti bulod ti ipaabang mo. Ti dakas na pa'y. Di mo inaiwanan. Tulungan nakman lakay. No yung sublim kumadagos, iti ibagbak nga sublim. Saan kuma napasamak ti kasta? Ngaman niya ngay, natangkan ti ulom. Inaramid mo paikit di ang negosyo ajak mo. Sika amis mo tinangaramid iti parikot mo. Iso asikamot ti makaam mo amang sulbar. Lakay. Saan to pa yung ipaabang ti kumarin ti washing machine na? Sika pa abumulbulod lang. Ay nawaw ka. Bakit? Ay nawaw! Ay wanam ti anyaman a naipabulod ken ka. Di mo usaran iti anyaman a kalukwan. Iti kasta kat awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga iti planom itata na ikat ka akas janitor iti sigod a pagtrab-trabahuam, Mari Mariel. Diyan nga rod ang mo, mare. Marurudak iti dayta aninita. Sip-sip to mo dayjay ang katrabahwak. Sigurado ang akumkumpurmi manan ti indandano na iti busmi. Iso ana ikatak. Agaplay takit din iti restaurant iti asidegyo, Mare. Anya nga minan ti requirements, mare. Resume laang. Dayta laang. Ada ka di resume, Mare. Adda amare. Irwar mo karudan taggidan tang agaplay. Mabalin ka di asikapay laang ti mangipa sa iti resume, mare. Basta isurat mo ti contact number mo, Mare. Iti kasta, nalakalaang amakontak na katibos. Sakbay amang ipasaka iti resume. Siguraduam nga adda ti contact number. Nalawag ka ni Loida. Wan, sir. Ada contact number mi iti gayem ko iti resume ngayon pasak. Nasayat mo't garun no kasta. I-review mi pa'y dagiti papelyo. Awagan kayo ton no kaano amang rugi kayo iti training. 5 kayo ang nag-apply. Katalo lang ti kasapulan mi. Kaya kasawan dayta. Agpili kami lang iti talo. Ada ka di pa'y namnama mi amaala kami, sir? Una, numayat ti ipakita yung performance yo. Kung saan kuma sobra ti applicants, maala kayo kuma. Tangay 5 kayo man. Masapol nga training kayo pa eh. Tapno mapili mi, no asino dagiti deserving ama i-hire. Di kayo matanagan, mabayadan ti training nyo. Agyaman aklaunay, sir. Urayan mi nga ro ti awag yo. Okay, when?
Tapno aggigidan kayo alima. Anyati ko na ni Sir Mariloy da. Mabalinan tagtrabaho iti restaurant na. Ag-training ta kanupay, Mare. Saan asigurado no maalata? Ipadas talat ta, Anya kay ti amuta. Mabayadan nga ta ti training, Mare. Isumati ko na ni Sir Noah, itay. Di mayat nga rod no kasta. Saan asayang ti bannog ta no bilang man ta saan adata ti mapagasatan. Say-saya atan talat ta, Mare. Sayang, no saan ta maala iti deja restaurant. No para kanya, mayat ti agtrabaho iti deja restaurant. Ta saanan amasapul nga aggastos ta iti plete. Sa bagay, Mare. Sipsiputa, no ada umawag kan ka, Mare. Lalaingam ti sumungbat, no ag-interview da, Mare. No kasta, saan gayam amang rugi ti training inton bigat? Saan pa'y, Mare? Urayan tayo, ti awag da. Oh, agkapi ka pa'y lakay. Agyaman na klaunay bakit? Kumusta mo dun ti trabaho nga in-apply nyo kini Kumarim Amariel? Saan pa'y asigurado no maala kami lakay? Ay, no, Akapay nga. Ti ko na ti manager, ag-training kami pa'y. Kalpasan na, agpili da no asino kada kami at trainees ti qualified. Ano kasta? Ado kayo mag-training? Wan lakay, talo laang ti kasapulan da, kat 5 kami ang nag-apply itay. Adda nga rin ti posibilidad na saan ada kayo ti mapili, bakit? Nupay kasta, aramidan mi ti kabailan mi, tapno mapili kami lakay. Ay, kilalaingin nyo nga rin ang kumare. Tapno makapagtrabaho kayo mo tin bakit? Kaano amang rugeti training nyo aya? Diyak pa'y sigurado lakay. Urayan mi ti awag da. Ay, agreeing ka dita, Mariel. Anya to orasan. Anya kay laki di matananang. Amuyo ang naimas ti turog da taong. Disturbo nyo pa'y lang. Ay, nawaw. Anya ti kunam kanya kay di rabi ay. Karingang kasakbay nga galasay, tada training mau. Ita, si kapay ti agreklamaw. Ay, wala paisaw. Ay, anyat orasan nanang. Alas 6. Ay, nawaw. Naskan ngagdi ko sa kauna. Agawaam tama nga numaladaw ka. Nakababain mo iti agbalin abusyaw no training pa'y laang maladaw kan. Mangidasar kayo nga rodan iti pamigat tayo ananang. Ay nawaw, si kalatan ti agaw inton madamdama. Sa anak pa'y amangan. Ay nawaw, anyat ar-aramida, Mare. Ay, agin na natapay man, Mariloida. Saan mabalin nga agtugaw tayo laang no kay kayat tayo, Mare. Nabanuga nga rod. First day tayo laang nagadon kay ipapaaramid ta. Kasta talaga, tatrabaho ti inaplayan tayo dito'y, Mare. Tumakder ka dita. Taado ti maaramid iti stock room. Imo na dagiti pada at rini. Ay, urayan kailangan dito yung Mare. Anya, saan mabalin, Mare? Mabalin, Mare. Apay kit din na saan? Adda ayamat ag-training akasta, Mare. Sumurot ka kit din iti istak room, Mare. Di nakpakibibyangan dito eh. Di bali taawan mo tipos tayo makakikita. Umaylaang mo, no adda ti ipaaramid na. Anay ko, Anya ti an-anay yung aya, Mare. Itay ka pa eh. nagsakit ti likod kan sikat ko, Mare. Makaykawa talaga. Ado nga minti aramid tayo. Umuna nga aldaw pa'y laang ti training kat makabanugan. Kasano mo ngamin adi ka mabanog. Kat pabida ka mo ngamin itay, Mare. Ay nawa, pabida. Anya ti kayat mo asawan, Mare. Ti kayat ko asawan. Kat active ka launay, Mare. O kita anak. Sa anak unay anagunggunay. Iso asa anak mat anabanog. Nagrigat mo't ngamin magtugtugawak laang kabayatan ti training tayo, Mare. Amangat no makita ni Sir Noah, nakababay no bilang laang. Madakan ka day ta, Mare. Basta siya, relaxak laang. Naalam ti timpla kayat ko lakay. Amok nga minamabanog kay ti training mo, bakit? So nagluto ako ti sinigang. Musta man nga ti training nyo? Ay, makabanog nga rod lakay. Nagsakit ti bagbagik. Karkaruan pa'y ni Mariel nga istresan na tao. Ha? Apay ti gayo mo ya? Kasanumat nga min lakay. Agtugtugaw latan kabayatan ti training may. Sana ibaga apabida ak kano. Ano niya? Katuan, buy-buyaan na kami laang itay.
Ar-ar tila ang matdayjay. Magmandasan asista intibos yo. Saan taira na no kasta nga awan mangkit kita. Diyak amo makit-kita iti CCTV. Kasaritam ti kumarin bakal. Ibagam nga itapay laang kat say atin na. Dayta training ti pagibasaranda no qualified kayo matlaang no saan. Kaslaawan mo't babain na lakay. Kas jay siguro talaga no trabaho ti saritaan. Mga kakindin bakal. Amangan lumapanglis pa ti sinigang asidata. Unay kamutin, Mariloida. Awan mo ti kunam adagasin nakigibalay. Kita ang naladawak pa'y kidi iti training tayo. Di magasak iti ayan niyo. Ngam saan kan anauray. Tas sigun ka ni Nana pidang kat nakaturog ka pa'y laang. Itay ka di pa anang rugi kayo iti training. Wen itay alas 7 pa'y. Naladaw ka iti 2 nga oras. Ay no, nag-check ka din ni Sir iti attendance, Maray. Nalpas matlangan itay mare. Tiyan mo ni sir kat absent ka. Iso amapan ka iti office na itamat laang. Ipalawag mo kan kuana no apay analadaw ka. Ada ka no ibagam kanyak, sir. Kaya't kalaya nga makasarita may papanitigayam mo, Loida. Ha? Apay ni Mariel, Sir Noah? Saan pa yan alpas si training yo? Ngam rimuaran ti kinasadot na. Nagagat nga empleyado ti kasapulan mi. Saan nga ar-ar ti laang? Ay, kwa, sir. Ipagarup na siguro. Ajak makikita tar aramidin na iti CCTV. Di kay madanagan, sir. Kasaritak man ang tigayam ko. Rumbang lang. Sayang matibay bayad mi kang kuwana. No di na sayaatan ti trabaho na. Training pa lang kat gastan. Kasano lang ang nagtrabaho. Awala na. Ang reklamo ti katrabahuan na. No dahi ta agtugtugaw lang ta amunang aramidan. Nalpas ka din ti training yaw. Wala nang, Kat, naala ka di mo lang. awan pa'y mo tinaawat ko at tawag, Nanang. Di ko marimloy dangay. Sigurado nga awan pa'y mo laang, Nanang. Aguray kami kano iti talong aldaw. Tagpili da no asino kada kami alima ti alaan da. Barang maala ka tapno adamat ten pagtrabahuam. Alanganan mo ten ang makasubli ka akas janitor iti sigod na nagtrabahuam iday. Imposible met no saan nakapilyan ni Sir Noah, Nanang. Iti kastoy kinapintas ka. Di ka pa kampante. Tadi mo amaw no anya ti adda iti panunot da anak kaw. Hello, Sir Noah? Ag-report ka dito office ko itong Lunes. No kasta? Hired akon, sir? Well, sikat itapuan a pinili dagiti empleyado. Ay, no, agyaman naklaunay, sir. Awantan niya man na. Kaskan ka ti trabahadora kasapulan mi. Agyaman nakmanan, sir. Alas 7 ka ding ag-report ak, sir. Well, alas 7 itong Lunes. Di mo liplipatan, ha? Okay, sir. Agyaman nakmanan. Ada good news ko kan kalakay. Naala ak iti trabaho nga inaplayak. Ay nawang, congratulations ba kay? Kunak to eh. Kaano ka mang rugi nga? Inton Lunes kanu ko na ni sir. Ay na, proud akla unay kang kabakay. Ni kumari maril kay. Naalang nga tamo lang. Day tati jak amula kay. Jak pay mo't nakasarita ti kumarek. Ay ka awaga ma. Saludsudom no kasanumot ti application na. Mariloida! Umayak man! Ha? Speaking of Mari Mariel, ison ti aday ti ruwar bakay. Barang good news ti umay na ibagalakay. Ay mare, sumrek ka laang. Agyaman nak, Maray. Imaya, tasaludsudag ko man, no adda tinaawat mo nga awag, Maray. Adamat mare, inawagan nak ni Sir Noah itay. Mangrugi akon iti trabahok inton Lunes. Sika ngay mare. Adda magayam timawag kan ka. Ngam apay nga itaawan pa'y kanya. Kaya't ka di asawan da ita arejekak, Mare. Ay, anong samti aguray mare? Amangan no si kanto ti sumaruno nga awagan da mare. Ay, talaga nga awan ti umawag. Amangan ko na no dinadaal na mo ni Mariloida iti busmi. Imposible Adda na awat na nga awag idikalman. Ngam siya, awan latamat ti umawag. Anya ti kunam anak ka. Ada na awat ni kumarim nga awag. Una nang ngam awan mo tinaresib ko.
Amangan no saan ka apasok iti standard ti inaplayam. Sabali ti atap ko, nanang. Amangan no sip-sip day di amari Loida, kat dinadaol nak iti busmi. Amangan no kumkumpurmi mat ti inis istoryana. Ay naku magay, mati istoryaan na anak ko. Diyak amo, nanang. Ay nawaw. Itian niya kumaama kagapo nga aramidan ni Loida ti kastaken kamat ngay kumari na ka. Ay, nananang. Uso dagiti gayem nga uleg ita ang panawon. Nagado ang mabalin ang masabat ko. Ti uleg kan sip-sip pay laeng matagayem ko. Siyak ka di ti patpatamaam, mare. Asino kumapay ngay, datalaeng mati tao dito'y. Tapno ibagakin ka sa anak nga ulag. Sa anak matlaang asip-sip akas iti pampanunutam. Apay nga rod asikalaeng tinaala. Dua alawasan nga agur urayak iti awag, ngem aging gaita ket awan latamot. Ay nawaw. Saan asyak ti pabasulam ta saan mat asyak ti nagpili, mare? Saan asika tinagpili, ngem dinadael nak iti busyo. Amangan no agraman kadagiti katrabahwam. Di kag papabasol no awan ebidensyam. Tapno ibagakin ka, saan ko abasol no na-reject ka iti trabaho ngay naplayan ta. Agsarming ka pa'y nga umuna sakbay nga agpabasol ka. Tiko na ni sir, kat saan nga arti ti kasapulan da, no di kat empleyado nga amuna ti responsibilidad na. Oho, di ka naglibak. Amok ti ugalim. Tapno awanan ti adu asaom. Ni Sir Noah ti mapan mo kasarita. Tapno may palawag na no apay ana-reject ka mare. Saan asyak ti apaem akasta. Bakit? Ewarwaras ni Mariel kadagiti kalugaran tayo, asip-sip ka kano. Talaga aday ta babae. Nasalaw kumatlaang di tadalan itay agsapa. Kat nakuna na nga ulagak kano. Basol ko nga rod no apay ana-reject iti nagaplayan me. Nagturdet ako, mare, ma. Kasta siguro ti ugali na iti sigod ang nagtrabahuan na, isuan na ikat. Sana pabasulan ni Ninita katrabahuan na. Amangan kidimod no iso tayo ti pariko. Kasta matlaang ti kunaklakay. Urahayan na asyak ti mauma, tani Sir Noah mismo ti pangibagaak. Ay, woy, nasaysayad no kasaritam ti busyo. Ta iso ti mangipalawag iti gayem mo. Narigat mo no si katap apahal na. Aguray day ta babae lakay. Anya ter aramidan nyo dito balay, Sir Noah. Imaya, takayat ko lawagan ti amin kan ka, Mariel. No kasano nga agpilpili kami iti empleyado mi. Ha? Nadamag ko ngamin, nga apaam ti gayem mo. Kaputa iso ti may sa kadagiti na pagasatan ng trabaho iti restaurant ko. Kastoy ngamin, Mariel. Iso nagpa-training kami, tapno makapili kami. Saan ka anaala, gaputa saan ka seryoso iti trabaho. Kasano asaan aseryoso? Kat nakitraining akmat, sir. Wan, nakitraining ka. Gamanya tinaramid mo iti training nyo. Nagtugtugaw ka lang. Agsil-silphone ka pa'y nunaduma. Sala nga na ita. Namitlo pa'y analadaw ka. Makitkitak iti CCTV. Sir, Dahil dati makagapuno apay ana-reject ka. Saan asip-sip ti kayo mo? Inton sumarunong ag-apply ka. Seryosuam ngamin ti trabaho. Iti kasta, kat adda ti mga alagang ka. Da kami nga employer, responsible nga empleyado ti berberugan mi. Saan nga ar-ar ti lang. Nakababain ka. Si kamat gayam ti ayan ti parikaw. hindi naksermunan ananang. Nangagaw ti imbaga ti busyaw. Ar-arti ka laeng iti training yaw. Kaya't asawan day ta. Sadut ka. Sigurado aday tamat lang ti makagapaw. No apay anaikat ka iti imo na trabaho. Agsadut-sadut ka sa kaagpabaso lakas ta. Samo ibaga nga adasipse puno ulag akatrabawam. Amo tayo nga rod, nanang. Kasano no husto ti atap ka, asip-sip dagiti katrabahwa. Agsardeng ka man si Kamariel. Saan ka di pa'y laang analawagkan ka ti amin? Awan ti sipsip akatrabahwam. Si kati ayan ti parikaut. Kano na duma,
Dayta kinasadot mo ti makagapaw, no apay akanayon ka ang maikat iti trabaho. Kinudaduma, agpatingga ka laeng iti training. Tabusi sumot ananang, nagpigsalaw na eh. Pudno mo ti magbagak, saan anasaya ti kasta nga ugalyam? Inton sumarunaw, say-saya atom nga minti agtrabaho. Di ka agbalin nga ar-artilaan, tapno saan ka amarijek. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Sakbay nga ag-apply ka iti trabaho, siguraduam adisidido ka nga agtrabaho. Di ka agbalin nga ar-arte, tapno saan naka-rejectan ti boss mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada ka din nila kay Mau Adelfa anak kaw. Napan iti garden na nanang, apay ka di. Sa ludsudet ko man, no kaano manen nga isprayan na dagiti nateng amula na. Inton Miyerkules nanang, apay ko ma. Ano nga minti nakitak abulbulong ang mabalin ang mailakaw. No kailaang kinkwana ka mga laak kuma iti ilakok anak kaw. Anya abulbulong nanang. Ano tinakitak akalunay kan amte. No kailaang kinkwana kat alaag ta ilakok. Ayun ananang, mga ala kayo laang. Saan apagan ano nila kay kudagita? Agyaman aklaunay anak kaw. Lakwak man dagiti ko kumarik ijay sentro. Sige lang nanang, no saan kay abisi? Mapan kayo mga lainton bigat. Ta saan pa'y anaispriyan? Wen anak kaw, ibagam to kanila kay Mau tapno am muna. Naimbag abigat Mau, Delphin anak kaw. Da kayo matgayam na na. Naimbag man ta nasapa kayo kay Mark. Wen tapno fresh tinateng amaalak. Ayaw na. Naglalang to dagiti amti ken kalunay. Mayat ama igisay ti kamatis nanang. Ilakok ti daduma anak kaw. Hagdamdamag ngamin dagiti kumarik ijay sentro kahit. Mala, mangala kayo lata nanang. Mayat nga agpay so ama ila ko dagiti ambulbulong. Ay na, agyaman aklaunay anak kaw. Mugtoy ta sakaw. Tatulungan ka nanang. Ay, sanaan, kabailakmat. Ituloy mo kidintiar aramidam tapno saan ka mataktak. Nakapagsibuga ko nanang. Tulungan kayo. Tapno mapuno dago si sako. Alaman nga raw, agyaman aklaunay, Delphin. Rumwar ka kaday, Jenny, anak ka. Ada trabaho kita nanang. Apay ana sa studio. Ay nawaw, kunak man no day off mo ita. Day off ko kumaang, imawag matibos mi. Aglangan ka no ti maysa ka trabahwak ta masakit. Iso anas ka na sumrekak. Ay kwa, ada ka di kwarta manak ka. Mabalinti dumawat. Anom ti kwarta nanang. At dalaang pangusarak. Ada ti pitakak iti drawer ko. Mangala kayo latan ijay. Ay agyaman na kanak ka. Ti kanayon ko nga ibilin ka na kayo nanang. Di kay agsaysayang iti kwarta. Ag merienda talakay. At ginatang ko ang merienda. Ay, sige laeng bagay. Nay, ninsa tunyang tilimabas lakay. Isugag pa isaw. Apay ka day. Anya jay binagka na nakasakaw. Diyak mo ah. Ang mga nubulbulong mananday kay. Anya ko matibibang mo. Ay, pimpi man mo't aton niyang. Anya pimpiman mo ta sa asom dita.
Kumkumpurmila dita na bulbulong ti ilaklako na. Ay na, anya ko matibibiyang mo. Nasaysaya ti kas tangarabidan na ang tagtakaw. Ay nawaw. Sa dino ti papanam tunyang. Ay, si kama gaya marimar siya. Kunak tumag. Bulbulong manun ta imot mau. Ay, wan. Mapan ko man ilakaw kadagiti ko kumarik Jacintraw. Idi na minsan bulong ti pariya. Ita kalunay kan amti matan. Di ka babain amang ilako iti kakasta. Anya kumangay ti pagbainak. Kat saan mat anag taod iti takaw ti ilakaw. Wala, ngam kumporme mat abulbulaw. Madaw-dawat laeng mat ti kasta dito'y lugar tayo. No kaya mo aka aglako ka mat. Saan apulaws? Ita niya kumaga pa. Ada kwarta ni Jenny nga anak may. Saan may akasapulan ti aglako iti kumkumpurmay tapno agbiag kamay. Ay, nagasat ka nga raw no kasta. Ay talaga, professional ti anak ko. Saan akasken ka a farmer laeng. No siyak ti sika, ipadawat mo laeng dagita abulbulong. Una yan ti kas daya pa nagsasaom. Iti karuba tayo, Marsya. Apay, nasaktan ka. Saan akasta? Anya nga rin ti maaramidam. No dahi tagla kumot iti kumkumpurmi abulbulong ti pagbibiyagan ti karuba tayo. Saan amasapol nga iparupam kinkwana? Ay nawaw, awan ti rumbeng a pagsakitan tinakam na tapod numot timbagat lakay. Sa maysa, no pinagadal na kumati anak na. O, di mayat kuma. Ada kumamat timangtad iti kwartana. San akas taabakutin ng agtrab-trabaho pay. Magrugi ka ba na kunakaon? Nung mangag ni Gine, tikas tangay bagbagam. Sigurado pagsasawan na katanak ta. Ay sus, edukada ni Jenny nga anak talakay. Sigurado ak amaawatan na ti kayat ko asawon. Sa maysa, pudnuman, professional ti anak ta. Saan akas iti anak ti daduma dita? Agkape ka pa, inanang. Agyaman aklaunay, Adelfa anak kaw. Kumusta mat nga itinla ko yung abulbulong, idi na palabas alawas. Nagatang ka di amin. Ay, kaasi ti apaw. Nagatang amin, anak kaw. Di nasaya at nanang. Ada igatang yung iti kape, bagas ken asukar. Wan nga raw, anak kaw. Tapno sa anak ko nga agdawat ka na kayaw. No kayat yu pa'y tagla ko, mangala kayo laang ijay garden, nanang. Gundawayan nyo ita, kabayatan nga dupay. Wan, anak. Mangala ak tumanan inton bigat. Ta itulod ko iti pwesto ti gayem ko. Tulungan na kanukat amang ilakaw. Mayat day tananang, saan kay amabannog amang isursur no bilang laang? Ay, wan gayam. Ikan kayo iti bingay yaw, iti mapaglakwak. Saan, nanang? Isupay mo nga igatang yu iti abas tuyo anak kaw. Saan, nanang? Iduli nyo kit di, tapno at dagastusin nyo. Di ba, likada kami iti asawak. Tanapigsa kami pa'y mat nga agtrabaho. Agtugaw ka, tamang rabiitan, lakay. Himay ka din hinalang dito'y balay, tay? Wen, mangtid ko maiti kwarta. Bingay ta kano iti naglakwan na. Ngam saan kon nga inawat. Ay nawaw. Saan mo ta masapo lamang tid ninanang bagay? Kasta mo ilaang ti kunakken kwa na. Naimbaga ata saan mo nga inawa? Wen taigatang nakit di iti masapsapol na. Naimbag ka data takabailan tapay mo tagtrabaho. Ayun gayam lakay. Mga lamanan ni nanang iti bulong nga ilako na inton bigat. Ado ka di pay. Wen, adupay magbakay. Manupay asa ako ti maurnong iyan ako. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno makaado ni nanang. Ay, kaasi ka mo, tunyang. Bulbulong sa mo manon ta inyawid mo. Kas kalapimpi man iti kastalangam. Apay, awan ka day tit itad ti anak mo a farmer. Iso nga aging ga itak day tamangilakla ko iti bulbulong ti trabahaw. Saan mat nga imo ti anak kaw, agraman ti manugang kaw. Managparabor da, nga mabainak lang amang namnama kadakwada. Isungan anusak ti aglakaw, takabailak pa'y mat. Ay, nawaw. Di da magaya masyan kan kano kastalaan.
Oh, kita anak, mayatibig ka. Agraman pagpamanicure kan pagpapedicure ka. Itad ni Jenny nga anak ka. Professional nga minday jay ka. Wan, amaw, professional ti anak maw. Saan amasapul nga ulit-ulitam, ta sa anak mo't atulang. Ibagam nga main iti anak mo, ta suportaran da ka. Bakit kan ng pagtrabahon da ka akasta? Choice ko ti agtrabaho, Marsha. Di mo ipabasol iti anak kaw. Saan ta nga agpada? No sika kat mangnamnama ka iti-itid ti anak mau, siyak saan? Aginggat ka ba ilak, agtrabaho ak. Anya ti ko nam, Jenny anak ka, makiasawa kan? Wananang, agkalaysa kamin iti nobyok iti kabitan na panawan. Ay nawaw, pagpanunutan nyo kumapay an naimbagan ako. Saan basta-basta ti makiasawa? Nabayagan na plano mi ti agkalaysa nanang. Bumakbakit mo't da taon nanang. Kaya't bimatan ti madan iti bukod a pamilya mi. Amo ka din ni tatang mo ti kasta planaw, manakaw. Nakasarita ko ni tatang nanang. Imanugot ka day? Uwan nanang, saan kami matan nga ubing? Anya. Oh, apay akasta ti reaksyon mo nanang. Kasla di mo kaya ta makiasawa ak. Ay, sana kasta anak ka. Awan ti makagapaw, tapnulapdan ka no kayat mumeten ti makiasawa. Agtugaw ka man si Kamarsya. Itay pa pumanagna ka dita. Ay, Siya kung ti maulaw kin ka. ay nalakay. Makiasawa mo gaya mo ti professional nga anak ta. Kaya nasaya at kidi tapusan ang mabaakan. Tertimot ta ni Jenny. Ay, madanagan aklaunay. Ay nawaw, anya ko matipakanagam. Panagkunak na saya at atao, tinubyo na. Saan akasta, lakay? Madanagan aklaeng. Ta sino nga iti mangtag iti igatang ko iti pagpapintas kaw. Kanda duma masapsapol kaw, numakiasawa ti anak ta. Ay nawaw, day talang gayam, ti makagapo. Day ta, ti bagbagaking kabakat. Nairuwam ka nga adda ka na yung ito ni Jenny akwartaking ka. Una, tano saan agapu ka data? Saan nagbalin a professional data? Anya? Makiasawa mo't gaya man ni Jenny nanang. Ti anak ti kaaruba yung. Ay, jakap mo anak kaw. Iso mo't agwarwaras adamag. Ay, kat mayat no makiasawa. Tamakita man, no anya ti aramidan dayjay amar siya, no makiasawa ti kakaysuna a professional nga anak na. Ni, apay mat akas na ti panagsasauyo iti kaaruba yung nanang. Wala, tanaglastog dayjay amar siya. Kat katawaan nak iday, takumkumpurme ka no abulong ti ilaklakaw. Anya? Ipanpanakil na pa'y kanyak. Anapaadal na ti anak na, iso nagbalay na profesional. Idaan niya ko maaga pong aramidan na ti kasta. Jakman amo iti dayja a babae. Kanayon mat. Tunggal makita na nga daimot kaw, sirip-siripin na. Anya? Sigurado ka kaday, akayat mon ti makiasawa, Jenny anak ka. Nakasagana ka. Nakapagdesisyonan ti anak tabakit. Awana, di pagbaliwan na anak ka. Ay nawaw, ulit-ulitan yung matikas ta sa ludsod yun, nanang. Apay ka di aya. Amangan kunak no agbaliw ti kapanunuta manak ka. Sigurado akon itinobyok, nanang. Aywan gayam, adalakad mi itinobyok ita, ang mga numarabyanak nga agawid. Panawan kayo pa'y tagsagana ak. Unay kan bakit. Ay, common sense mo't alakay. Numakiasawa ti professional nga anak ta. Awanan at dati kainagaw ta iti kwarta na. Saan tan amasulaw? Okay laeng. Tinapatag at naragsak ti anak ta. Ay saan? Napatag ti kwarta kanya. Saan ta nga agbyag no awan ti kwarta? Nunoy! Amo magpadatala ang amang namnama iti ni Chinay. Ay, di nakiraman ba kay? Si kalaang timang namnama iti kwarta ti anak ta. Iramraman nakpailaang, Mike.
Anya nga iti plano yu ken lakay mau itatanal pastikal lay sayo, anak kaw. Agnaad kami iti lugar da, nanang. Ay nawaw, di yu kaya ti agnaud dito'y balay. No iti ayan dati pagnaadan mi, saan kami ang magastusan iti krudo? Taas si ti pagtrabahuan mi. Ay, talaga gayam adisidido dan. Kasano pa yan dayta? Addan ka inagaw ko iti sweldo na. Kasla, ada pagdandanagan yun, nanang. Idi pa yung makadkadlawak. Ay, kwa, awan mo kiti anak kaw. Kinapudno na, naragsakak, tanagkalay sa kayo mulaangan itinubyaw. Sigurado kayo, nanang? Awan parikot yo? Ay, awan anak kaw. Okay, aglaang. Ay, at tao'y regalo para kada kayo iti asawa, Jenay. Ay, nawaw! Agyaman aklaunay, nanatunyang. Ay, awan ti anyaman na nakaong. Congrats manan kada kayo iti asawa, ma. Sige, agpakada account. Agyaman kami launay, nana. Ay, awan anyaman na. Panawan kay nga rudan. Nakitak day jay, nanang. Kinusilapan niyo ni Nana Tunyang. Ay, sana. Itian niya kumaaga po ako sila pa. Awan ka di pa'y ti awag ti anak talakay. Awan ti kwarta ang maipawit na. Ay nawaw, dahita kwarta si sang kadamag mo. Siyempre, saan lang adata ti papanan ti sweldo ti professional nga anak tabakat. Laglagi pa mga data asawa na. Wala ngamrumbang lang amang tad. Ngamain, no saan agapu kadata? Saan ang makaadal dayjay? No adati maipawit na ay salamat. Ngam no awan, saan ko mga agsakit tinaking mo? Ngamen saan nga alkansya ti anak ta? Eh, kadama awag. Ni Jinin sa amutol deta. Sungbatam. Ay, hello anak ko! At ayun pawit ko abagaskan groceries para kada kayo, nanang. Urayan yulat ta. Idagas ni Manong Edward. Day talaang timpawit mau anak ko. Wan, nanang. Anusan niyo pa'y laang, Ada ngamin iururnungan mi ti asawak. Anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo, nanang. Ay, kwa anak ko. Sige, urayon milaangan ti pawit mo. Ang agpakada ako unta dapay aramida. Bye! Ay, talaga nga awan ti kwarta nga impawit na. Kasanon ti beauty routines kas kada cravings ko no kas talaang. Ay, nawaw. Bulog matiparyakan amte ta insa ko marsya. An-anuam ngay dagita. Ay, awanan bibiyang mo si Katunyang. Di mo ibaga, amang ila ako kamatan iti bulbulaw. Ay, pangaasim, tadi mo dadaulan tal daw ka. Agsalsalunsudak laang may awang matintensyon ko amang dadaal iti aldaw mau. Angam no kasta ti panagriknam ay pasensya kan Makapasar ka ba? Ala, abalisi kay ti dalang ko. Ay nawaw, naglawa ti kalsada. Saan mo't amasapol alisyan ka? Nalipatam sama at akalsada to'y ayanta. Ha? Alam na kita bulong. Anya kumapaingay. Ilako ka. Anya? Ilako kuna. No, hindi katawam ti karo ba tayo mangilaklako iti bulblong. Ita, sikamutin ti mangilakaw. Awan nga rudan ti pagpapintas ka. Bagas ken groceries laeng mo tinaipaw iti anak ta. Di na mo ninayunan iti kwarta. Anya ngay ita, tinilmon mo matlaang dagitimbal balikas mo iti karo ba tayo bakit? Professional, anak ko. Kung kunam kinkwa na ide, anya nga ita bakit? Iso adakis nga men, ti manguyaw iti pada tao, bakit? Laimbag ko nama, tadati mula ti kanakam nga ilakam. No awan nga, cravings kin pagpapintas, no more, bakit? Ay, nawaw! Di mo idadanas ti padam a tao. Ngamin, awan ti permanente dito'y lubong. Di tay ammo ti mapasama kadagiti sumarsaruno nga aldaw.
Saan akanayon kat narang ay tibiyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa di ka pa'y mangindasar iti kanenta Sharon ba kay? Mabiit lang lakay. I-post ko pa iti in video itay. Ha? Ang mga kumkumpurmi man ti video dita. Ay nawaw, pagkwartaan da ito lakay. Si kaki di mo. Saan akong kumpurmi ti video dita? Ta ang mga nood dati agriri. Wen ka di lakay. Di ka madanagan tamok tar aramida. Sigurado lang ba kay? Di mo iberbirok ti pangguraan lagi ti kalugaran tayo keng ka. Amok daytan, saan amasapol nga ulit-ulitam lakay. Saan ka di pa analpas dayta? Mabisbisi na on. 2 minutes laangan lakay. Umunakan iti kusina, tas sumaruno akto. Amumet anakapsot ti signal iti kusina. Agawa am atakas na ko nakitayin. Mabisi na on. Siyak sa matiin bijaw siya raun. Saan mat anana? Apay nga ron nga ay nakatutok ti cellphone mo kanya. Iti anya ko maaga po ngay nga i-video kayo. Amangan ko na no siyak matan ti sumaruno nga i-reels mo. Ay nawaw, saan ama pasamak day tanana? Ay nasaya at mga rudno kasta. Nakababain ka dagiti fans mo, nurupak pailaeng ti i-reels mo. Ituluyok di aramida nyo nana. Dituyak laang abay nyo. I-videok ti bagi, tapno addamanan ti maipost ko. Hay, talaga nga uso ti reels ita apanawan. Una yun day dya, Sharon. Kumpormi mo ti ipopost na iti Facebook. Anya ti inpus na ay, Rina. Kitaam atatang. Daw, si kabata ti video nga inpus na. Yak amo nga in video nakgayam day dya tao. Kagapgapok lang iti garden. Iso akasta tilangak tatang. No apay ba't adi na inedit? In blurred na kumamot at tirupang. Day tangarod tatang. Sa anak tupay amang ipopost iti rupak iti Facebook. Isulangkit din ti agpost iti kasta. Mangiramraman mo't day dya tao. Ni, saan mo't gayam amaymay sa? Adu mo't gayam. Katsaritam to. Ibagam ano mabalin mo't nga i-edit na tapno saan ang makita tirupang. Talaga akas ta ti aramidet tatang. Kitaam kat intutok na pa iti kamera iti rupak. Naimbag kumamot no nagpakada sakbay nga impose na. Kastamot tin dagiti tao ita apanaw. Ipusda amin ang makitkita ta. Awanan ba inday dya tao? Inraman nakpay kit di iti day ta content na. Nakababain ka dagiti viewers na. Kitaan nyo man tilangak tatang. Kasla pimpi man nakiti video nga impost na. Anya ti umay mo ibagari na. Imayak, takayat ko nga ipadilit ti video nga in-post mo iti Facebook. Anya a video. Amin a video ka nakapost iti Facebook mo. Apay mata basta ipopost mo latan ti rupak. Ay nawaw, para video lang agungot kan. Asino ti saan ang makaungat? No agreels kayo laang. Di kay mangiramraman. Sanak tupay nga agre-reels. Si kakit di pay laang ti mapan mangireels iti rupak. Ay na sensitibo ka launay mo Rina. Sensitibo no sensitibo. Basta siya, Jack kayat ama ipopost ti rupak iti dayta o Facebook Reels. Kitaam katkaslak pimpiman iti dayta o video. Mabalin mo't nga i-edit mo dayta mare.
Ay naisupay kit di at trabaho ka, no i-edit ko pa'y laang. Sa maysa, adumot ng views ko. No di mo kayat nga i-edit, i-delete mo latan. Saan anasayati kasta? I-post yu ti rupa mi iti reels yu, adi mi ammo. Respeto kumamot na iti personal abiyag ti padayo a tao. Ay na, personal mo't alaw-lawatam. Di ka man aginarte dita. No komportable kayo amang i-post iti mapaspasamak iti biyagyo iti online. Saan tayo nga agpapada? Tasyak sa anak amahilig iti kakasta. Oh, kita ang daytoy nanayoli. Ay nawaw, anyad ay tarina. Video yo, kabayatan ti panagtrabaho yo iti garden, nana. Ay wan, siyak nga agpaiso ti adda iti video. In reels na kayo ni Sharon, nana. Ay, apay kanumat. Diyak mo Tapno makaado siguro iti views kan followers na Anya, Saan ka di nagpakada-kada kayo, nana? saan? Awan mo tinadakdak amat na. Nubilang man, ay jak mo laang umanugot ang maipupos ti rupak iti dayta a Facebook. Talaga ang mahilig amang i-post iti video ngam di namat ammo ti agpakada. Naimbag kumamot no i-blurred na ti rupa tayo. Kitaan nyo katkasla pimpiman tayo iti video nga ipopost na. Apay akong kumpormitin pubos mo a video, Sharon. Anya video? Kinasarita nak ni Nanay Uli. Apay ka nga impos mo ti rupa na iti Facebook. Ay nawaw, imbes ang maragsakan ta iso ti bida iti video nga inaramid ko. Saan nga amin a tao, ket kaya't dati maipupos iti Facebook. Respeto mo iti personal na biyag ti para matao ba kay? Apay adida kayat, ada ka di ilimlimang dahla kay? Among ka diti kunada a privacy. Privacy dita. Sikat da aya. Siyak at imang pasikat kadakwada, no kaya da. Ay no, sikat manun no saan. No kaya't da pribado ti biyag da, karbangan da dayta. Awarin ti bibiyang tayo. Saan nga amin ket komportable a maipupos ti rupa da iti social media kunak manayin. Nagadok ang arte dagita tattao. Di da madanagan, no adda ti maurnong ko iti video. Ibingayak to ida, tapno awanen ti ado asauda. Di ka man nagpatangkin bakit? I-delete mo ti video da. Uno saan? I-blur mo ti rupa da. Di mo ipilit ti kayat mo. No kayat mo ti ag-grails, ti rupam ti ipos mo. Saan arupa ti sabaling? Talagang agpatangkan day jay Sharon. Ay nawaw talaga. Apay, di na ka di pa in-delete ti video do. Saan pa'y tatang? Takil siguro ti income na. Talaga nga awan ti respeto na iti pada na tao. Para lang iti views. I-post na kayo kide iti online. Ay, dayta nga rod tatang. Awan respeto na iti pribado abiyag ti pada na tao. Ti siguro views kan engagement natin napatagkan kwa na. Awan bibiyang na nga uray pa kay babainan mi ti kasdya nga ipopost na. Narigat ti kasta. Kasla pagkukwartaan da kayo, matlo kasta. Mabalin mat ati rupa na ti post na. Masapul pa'y laeng nga iramraman na kami iti kinaadik na iti reels. Uno, awan siguro ti panagtalak na iti rupa na. Iso ada kami ti mapana ipopost. Apay ayak anatangkin ti ulong si Kasaron. Hindi pa lang palabas ang bulang nga ibagbagada nga i-delete mo dagita video. Saan ang mabalin, lakay? Sa anak pa ang nagsweldo? No ag-reels ka nga main, rupam lang ang tipos mo Uno saan? Agpakada ka pa yung pataka dagiti tattao nga ibig video. Sakbay nga agpos ka. Tapno awan tiriri. Umapan lang ang dagita, taado ti views ko. Ado ti views mo. Ngam isuda mapiman ti maibabay ni ti online. Isuda ti mababas. Gapoy ti day tapos mo. Isuda ti pagpestaan dagiti fans mo. Oh, di da pa'y kaya tapno sumikat damat. Sumikat da. No pa kay babainan da mapiman ti kastangar araminan. No si kama nga ta ti i-reels da. Maragsakan ka nga ta apag pis-pistaan da ka ti tattao. Natar aramitan rin na anak ko. I-video man da dya Sharon. Anya? I-video mamat kabayatan ti panaglabana. Sakto mat i-reels ta makita no anyamat ti riknana. Ay, adda dumakit ti gulo no kasta ti aramitan. Awan karbangan na nga agreklamo, ta isumat ti nangirugi. Nagkrigat mo ta kasarsarita.
Nalakalaang mat nga i-blurred na ti rupa mi. No masayangan amang i-delete iti video na. Saan mat? Tadi na mat aramidan. Uray pa kay babainan mi. Okay laang kinkwana. Tamo na pagkwartaan na. Dakil ay ati sweldo na iti dayta Reels. Diyak mo atatang. Awan bibiyang ko numano. Ti kanyak laang. Kat di na ko mairamraman nga i-reels ti rupa mi. Tanakababain ka dagiti makabuybuya tatang. Saan ka di pa'y nga indilit dayta asyaron ti post na rin ah. Apay ka di na Yoli. Tadati may dito'y balay akalugaran tayaw. Salsalud-suden da, no apay ngagtrab-trabaho ak pailaang iti garden, kat professional mo dagiti anak ka. Oh, makitam dayta nana. Dayta ko mati panunutan dagiti agri-reels, akas ka ni Sharon. Saan a-post latan? Dumawat da pa'y mat iti permiso sakbay nga ag-post da. Tama nga no ma-misinterpret dagiti viewers dati ipopost da. Ay, kasano pa yan dayta? Ay, masaduta kun makisarita iti dayja a Sharon nana. Kita ti videok nana. In videok mat itay aglablaba. Di mo iba ka nga ipost mo dayta iti Facebook. Kasta ti planok nana. Bumalisak. Narigat mat nga minakasarsarita. Awan respeto na iti pribado abiyag ti pada na tao. Siyak mamat ti mangipost kan kwa na. Tapno amuna no anya tirik na. Talaga aday jay arina. In reels nakit din ti panaglabak. Anya? O kita am lakay. Nagado ang mabalin na nga i-video dita. Siyak pa'y laang man. At dapat tinag-comment iti dakas. Katawaan da ti panaglabak. Ay nawaw. Bimalas mo tan aja tao. Awan mo ti kuna na nga i-blurred na ti rupa. Ita, amumong tirik na no basta may pupuslatan ti rupa mit online. Ha? Mapanak iti ayanday ti arena. Agsarita kami iti nalapa. Ay na si Aaron, oran niya ba iti ibagbagam dita. Nalawag asikat na kabaso. Sikat muna ang nag-post iti rupa da iti Facebook. Isusan ka nga giri. Rina! Rumwar ka dita! Rina! Sikamat gayam sa Aaron. Anya ti masapang mo. Irwaryo day ta arena tata. Kayat ko ang makasarita. Ay awan ni Rina dito'y balay na ko. Adan na pala na. Ay nawaw, ibagayo kanyak no sa dino ti ayan na ta sumuruta. Ha? Napatag ti pagsaritaan me. Ay, adagayam ija ayan dayuli. Adda ti na panain subli agamit. Nukas tangarod, agdiretso ak iti ayan da nanayoli. Ay kit siga, no, sumurot ka ijay. Awan mo ti parikot ka. Anya ti kayat asawan day to'y up-post mo, ha, Rina? Sikamat dayta. In video kakabayatan ti panaglabam. Ay nawaw, asino tinangibagakin ka ang mabalin mo ti ag-video? Saan ka diya kastamat tinaramid mo? Uray agrup-ru pa kami apimpiman, i-video na kami lata. I-delete mo dayay. Itaasyak tinangaramid iti kasta, kasta unay nga unget mau. Asino ti saan ang makaungat no kasta lang? Sakbay nga i-delete ko ti video. I-delete mo pa'y nga umuna dagiti video may nga in-post mo, nga uray awan permiso me. Saan ang mabalin? Ngamin, ado ti views dayjay a video? Ay, katadakan ka No saan mo nga i-delete dagiti video, di mo namaan amay delete mo ti video. Naglalaingam ngay. Saan kami tupay nga agri-reels? Awan ti respetom iti pribado abiyag ti pada matao. Oo, sensitive ka na unay mo ngamin. Uray si kamat. Saan ka di nga imay ka tapno ipadelete mo mati video? Saan tayong agpapada iti kapanunutan, Sharon? No addaman i-video yo, agpakada kayo pa iti tao, sakbay nga i-post yo. Saan ko maati views ti adda iti panunot yo? Panunutan yo mat ati mabalin nga epekto ti aramiden yo iti pada yo a tao. Ken inton sumarunong ag-video kayo, tay makaay-ayo iti mata, tapno saan kami nga agrup-ru pa apimpiman kadag iti post yo. Ay nawaw, naupay sa mo dayjay, pimanawan. Bayan nyo ata maupay. Pudno matimbagak nana. Dayta ket ti parikot kadag iti agri-reels ita panawon. Uray pa nagrup-ru pa tayo apimpiman. Ala, i-post dalat ta. Wan nga road. Video da video, post da post.
No agreklamo ti adda iti video, ibagada a sensitibo tayo. Wano saan, umapal tayo kano kadakwada. Uray awam mo ti makagapaw tapno apalan tayo ida. Nga rod tila ang pagkwartaan dati aday ti panunot da. Di da pampanunutan da tao ama ibabash iti kumkumporme nga ipopost da. Nang runa no ma-misinterpret dagiti viewers da. Awanan nana, kita indeleted ni Sharon ti post na a video tayo. Naimbaglaangan ta nakapagpanunot mo taon. Wan nga rod nana, i-delete ko matan ti rupa na nga in-post ko. Tapno malpasan ti issue. Wan tapno di na ibaga pagkwartaam ti rupa na. Wan nana, sa anak akasta klasin ti tao? Ure kasano, adala tamat respeto iti pribado abiyag ti pada ka tao. Saan nga amin katrumbang amay post? Nang runa no saan mat nga importante, ken pa kay babae ng tipada a tao. No kasta kumamot ti kapanunutan day dya Sharon, awan ko matiriray. Nakaamiris mat siguron day jay nana. Amo na mat siguron ti pagluglugaran na. Ay nawaw, awan matandag iti reels kung ado ti views na landula kay. Talagang awanin. Anyat inaramid mo? Indilit ko. Anya! Indilit ko na. Tapos saan nga iso ti pangrugyan ti sana pagkikinawata. Ay nalando aya. Amumit nga ado ti views dagi di a video. Aping indilit mo mat. Nabasak dagiti comments ti viewers mo. Negatibo mo piman ti duma. Oho, man nakibiyang kalaunay mat. Saan ka aparitan nga agreels? Ngam no agreels ka, di mo iraman ti padam atawa. Bakit? Nang runan no pakaibabay ng dama piman. Rupam ti bus mo. Tapno awan ti rire. Wan? Ay awanan lando, sayang. Sayang ti sweldo ko maiti day jay a video. Ay, nawaw! Saan adakas ti agreels? Ngam saan nga amin abanag katrumbang nga i-reels mo. Nang runa no video ti padam a tao. Sakbay nga i-post mo ti pribado a biyagda, dumawat ka nga umuna iti permiso. No di da umanugot, irespetom ti desisyon da, tapno awan ti riri. Saan apagkwartaan laang ti aday iti panunot mo? Panunutam mat ti padam a tao, taamangan no pakaibabainan dati kasta nga araramidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nangrugi man ang ti panagkakampanya. Makarengreng man ang dagiti aglabas at tao. Naku namon, Mare. Makarengreng nga talaga. Kaasi tayo mat ang nagbalay dito'y igid ti kalsada. Ay, wan nga rod, Mare. Nagpipigsa ti music dagiti aglabas alugan. Aywan gayam, ibutos mo ka din ni Cardo kas board member? Ha? Ay, anya aga pumot nga nga ibutos ko kat no nagalas ti ugali na. Kunakong kat. Kunak no may isa ka mat a supporter na. Ew! Never kunak manan. Sipot pa'y kat amu tayon ti kinaalas ti ugali na. Iso apulos ajak ibutos. I said never! Never! Isunsamat ti ikam kampanya ni Sunya, Mare. Aywan, Mare. Isungag pa iso ti ikam kampanya na. Iso ti manok na gaputan nagpadada iti ugali. Anya? Nasaya at nagranata, Mare.
Yes, kumare. Anya dayjay? Kwa, adala ko matikayat ko nga ibagakan ka. Importante. Pang-aasim ko mamo ta ibutos tayo ni Cardo kas board member dito ili tayo. Anya? Day talahang tibagam kanyak, mare? Day ta, ti kunam nga importante. Ha? Kwa, wan kumare. Importante mat day tasan aya. Hay, sika talaga. Kunaklakit din no niya tinapatag nga ibagbagam. Day tamot lagayam. Ha? I'm sorry to say, jak kayat nga ibutos ni Cardo kas board member. Ha! Amok ngamin ti ugali na day kat. Kan may sa, ammo ti tattao dito'y lugar tayo, ti kinakurakot na. Anya? Iso apasensyakan at talagawan, jak kayat nga ibutos ni Cardo, mare. Ibutos mo lataan o kayat mo. Nawatam! Awang pa'y sir-sirpi magayam, salpak ka. Sino man ti pagungungtam? Kasangsangpat mo, ngam tumanabutob kamay. Dayjay man nga, Alexa. Ayaw pa'y sir-sirpi nagayam. Anya, apay anak ko namday ta. Taimbagakan ko na nga ibutos na ni Cardo kas board member. Nung sa balikit ni tinsungbat na. Anya, Agasam man, sangon-sango. Imbaga na kanyak asaan na kano akayat ni Cardo nga ibutos kas board member. Kaputa nagaras kano ti ugali na. Kana ko na hanapay ang ni Cardo kano kat am mo dito'y lugar tayo akurakot. na yan. Gag, dahito ti pagungungtam. No para kan ka kat basit aba nagdayjay nga inaramid na kanyak. Shock, saan? Very, very big deal. Ay, diyak amugan ka, Sonya. I-unfriend ko man kiti iti Facebook. Ti awanan bain. Awan gayam ko, awan lang. Ay, sana all happy. Makapaalak at talaga day jason niya. Ha? Tapay magmare. Agasam man, tain-unfriend nak iti Facebook. Anya? Tapay nga eh. Ang mga nadamat basol mo kun kwa na. Ay na, anya kumangay ti basol ko kinkwana. Nagsabat kami lang idinaminsan. Imbaga na kanyak nga ibutos ko kano ni Carlo kas board member. Ngam imbagak ajak kayat. Kasta unay matan tirurod na kanyakon. Tiawanan baen. Anya? Ay una yan? Ay nawaw. Kunamlano awan masapul na kanyak intundum tang tal daw. Anya launay ayaday ta politiko. Das apang i-unfriendan na iti tao. Anya kay nga rod. Bayamon Kas jay mat kababa, ti pan nakaawat na. Ay na, unay day jayan asunya. Kapulaang iti politiko, kat iyan friend na nagiti tattao iti Facebook. Wan nga rod nana, aslasan nga pampanunot. Ay, saan akasla? Talaga kay di saan nga pampanunot? Sa bagay matkit di Mga bakman, wano maabak ti tao nga ikam-kampanya na itaan nagrugi ti panagkakampanya. Saan nga iso ti bangtad iti kananan daw, iti inal daw, kuna manan. Day tangarod nana. No ikampanya na ni Cardo, kunamla no ni Cardo ti mangtad iti kanan na iti inal daw. Ay, para makita na yun day jason niya. Makapakatawa, makapaasar. Diktaran ng tumat nga mindag iti tattao. Adamat panunot tayo No asino ti kayat tayo nga ibutos. Ay uuna yan. Marison niya. Si Kamat Gayam. Nagadumat at arpulinday taimat mo. Ha? Aywan Mare. Inakman agipalkat iti tarpulin ni Cardo ili. Ay, kasta aya. Owan Gayam. Pangaasiyo kumamot Ibutos tayo ni Cardo kas board member. Nagagat kan mapangnamnamaan ni Cardo Mare. Kumpara iti taduma dita nga agnayangay kas board member. Asla di may sa kaaruba tayo dita. Ay, awan mo tinararamidan na dito ili tayo. Ay, apay ngay Mare. Kas damat tanti magbagam. Katpod no mat Mare. Iso apa nga asim Ibutos tayo ni Cardo. Pakibagamutan iti asawam. Kan kinikatugangam. Kan amin nga agbut-butos iti pamilyayo. Pasensyakan, Mare. Jak kayat nga ibutos ni Cardo. Ngamin, idi unapay laeng, amumin ti ugali na. Nagalas, kan kurakot. Idi damo asimerk iti politika,
Madamdamag ang nagtaod iti kwarta ti gobyerno ya inggatang na itilugan na. Aniya? Idi naadaanan ni itilugan. Kunamlano asino akabaknangan dito'y lugar tayo. Naglastog pa yan. Kan ngimato ti tayab na agraman isbuna. Aniya? Iso pasensya kan ako mare. Ngam jak kayat nga ibutos ni Cardo. Period. Pagkan ano kuma, dagiti ko kumari akas kada kayo. Salbag kayo kit di ah. Ay. Nagawad ka man nga akong uwat niya. Apay man na ya. Kanayon mo te nakasta. Kung nagawad ka, agong ungat ka. Sumanao kang agmaymaysa. Nagpudot man ti ulok iti dayjay ajen. Awanan pa in. Anya. Awan pa tinasaya at kay baga naman. Apay man na ya. Nagsimple ti imbagak kankwana. Kunaklaan nga ibutos tayo ni Cardo kas board member. Ngam nagadokit din alinawlawat na. Salbag kit de. Anya. Awan pa sirsirbi namot ako mare. Unay kan bakit? Apay nga minatiktaram ida nga ibutos da ni Cardo. At damotin ka dakwada. No kayat daw no saan? Ay saan? No day da kayat. Saan kumakas jet isong bat da kanyak? Ay naman kiti di cellphone ko. I-unfriend ko man iti Facebook. Makaparurod. Ay saan lang nga unfriend? Block it din ah. Amo ngay mare. Itay bigat ang nagriingak. Kunak nga i-message ko ni Sonia iti messenger. Tagurderak ko maitila ko na adikat. Ngam tsak matan may message. Ha? Ni, taapay nga ay mare. Kat no imblock nak iti Facebook. Agraman iti messenger. Anya? In black na ka? Ay, nawaw. Ay nawaw at talaga mare. Gapulang itinakunakken ko na ajak kayat nga ibutos di tao nga ikam kampanya na. Narurudmag kanya kon. Ay, una yan, apa nagpanpanunot? Wan nga rod amare. Nga mala, bayamon. In unfriend na. Sika, in black na kamat. Kitaan tantuman no awan to ti masapul na kadata ako mari na. Talaga napatpatag ti politiko para kinkwa na. Saan lang mo't gayam? At kayo kin Alexa, ti in-unfriend kan in-block na iti Facebook. Pagay! Ha? Anya ti kayat mo asawan? Oray mo't gayam ni Supeng. In-block na kano iti Facebook. Anya? Hey! Kin, saan lang nga na ita? Oray ni Kulasa ang asawa ni pare Romeo. Kasta ka mo't lang ti inaramid na. Ay, una yun na Sonia dayjay. Jak amo no anya klase apa nagpampanunot yadakan kwa na. Ala baybayan nyo lata. Punamla no awan kasapulan nanto no dumanon ti aldaw. Awan asiguro. Tas sinigurado na mo't ang mga abak di kandidato ng ikam kampanya na. Mga bak manuan no maabak. Saan nga iso ti makatulong ken kwa na iti amin abanag. Ay nawaw. Dabag ko nga do kano ti in-unfriend mo kan in-block mo iti Facebook ako kumarim Sonia. Ha? Ay awan anana. Pudno day ta. Saan ko nga ilibak? Ha? Ay, jaklaki di pagtatakunan ti kukumari akas kadakwada. Awan kumarek, awan laeng. Anya? Ay nagungag kamutan. Basit laba, nagtikid-kid daw kadakwada. Ti panangibutos da kini Cardo, kas board member. Ang pasig mo't nonsense ti sungsung batda, imblock ko na. Ay unay kan Sonia. Saan kumamata kasta Sa bali man ti ibutos da, kan sa bali magkang ka. Agtali na adlat ta kumamat at ipanagkukumari yaw. Ay, saan nana? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Kas itinakunak, awan ti kumarek, awan laeng, period. Anya? Ay, manulangal daw, panagbubutusan, mare. Wan nga rod mare. Sapay la kumata saan ang mapagasatan dagiti naglaing agdadal iti pada da atao. Tapno lang isuda ti agbalin ang nasayaat. Wan nga rod Barang no mga bakja kandidato nga ikam kampanya ni Sonia. Tapno awan ti ibagbagana. Ahaw, patsyamad no mga bakday jay, awan lat amukon. Ha? Ni Cardaw, mga bakas board member, ay pakawanam. Anya? Nasayaat no ada sa nga pulo at tao ang mangibutos kenkwa na. Ay nawaw. Basta siya, uray siguro bayadan nak iti ribo-ribo. Never kung ay butos kunak manan.
Nay, apay akas na ti panagkatawang si ka Alexa. Ha? Taapay. Kaya kung arot yung katawa. Ibagamlaang ano siya tikat katawaam. Agkat katawa ka, kaputa na abak ni Cardo, kas board member, kas kakade. Na, assuming ka mata talaga si Kasunya. Kaputagkat katawa, isuntikat katawa. Apay san ay amabalin ang naragsakak laang. Anya? Gamala adakin ka no panunutom as sikatikat katawa. Panunutom lata. Ay nawa. Ay, yung baglangan tanangabak di kandidato nga imbutos ko. Anya? Ay, dita ka man lang. Ay, kasanungatan ni Sonya itaan na abak ni Cardo nga ikam kampanya na. Ay nanana, sigurado ana sakit tinakam na dayja itatanalpasan ti panagbubutos. Ay, una. Ad-ada agumura kada kayo ako kumari na ta saan yung amin nga imbutos ni Cardo. Pagan anumi ngamin nga ibutos ti kurakot akaskin kwa na? Hay, itatanaabak di manok na para makita man. Ay, una. Kitaan tayo no awam mo lati masapul na kada kayo ako kumari na. No adda masapul na nana, mapan ka ni Cardo a kandidato na anaabak kay nawaw. Anya? No nangalalaan na ngamin ititurad ti pakinakam na at tumaray akas board member. Tao nga wan sir-serbina, agserbikit din ko na dito'y ilay. Uray awan kunakmanan, ay nawaw. Si kabagayam, Sonya. Anya tigatangam. Kwa, sa anak ang gumatang nana. Ha? Umayak ko maumutang iti bakasyo. Uray 2 kilo la kuma. Anya? Umutang ka? Apay, awan bagas ni Cardo aya. Ha? Iso kuma at mapan mo pagutangan saan kit di asyak. Ay, pasensya ka na. Adalakok abagas. Ngam, saan ka pa'y apautangan? Kapurpurchis ko nga minday jay. Madimat numabusatan iti utang. Alam mo tan anana. Maasi kayo kumamot kada kami. Awan isaang ko apang rabyan me. Anya? Ay, saan? Sa anak nga agpautang ko naktumag. Natangkal na saan? Ano samlangan ti mapan bumulod ka dagiti kukumaray, bareng adda bagasda. Nakaskas na man nga imay ka dito'y balay mi itaaro mabiin, mare. Ha? Uwan mare? Anya nga iti masapul mo. Di mo kunaan nga umay ka pa'y lahang agkampanya kanalpas lang arudan ti panagbubutos. Naabak pa'y ni Cardo anapan mo ingkam kampanya. Anya? Iso lang amin dahi takat, amok arantam kada kami. Saan mare? Sa anak mo umayag kampanya? Umayak la kumabumulod iti bagasyo. Uray di isa ang milaang ita. Anya? Awang bagasyo. Apay adito'y ka nga imay nga eh. Apay asaan nga ayan ni Cardo. Iso kumaa ti pagdawatam iti bagas, ingkam kampanya mga rod. Anya? Iso pa iti makagapo no apay nga in-unfriend kan in-block na kami iti Facebook. Ha? Ammo mare, saan nga amin asumrek di ta panunot mo ket aramidam. Nang runa no saan anasayaat. Iti kas di ngay naramid mo, impakita ken impariknam nga iti kaano man, awan masapul mo kada kami. Sa ita, agbulod ka iti bagas? Kwa? Pakawanan na kumakumare. Amok ang naglablabosak iti dayjay nga inaramid ko. Amok ang nagbiddutak. Ay, kasta ka de. Ay, kat nasayaat Ang no kasta akon di amiris ka. Saan ka lata apabuludan iti bagas abulbuludam. Ingka ijayan ni Cardo. Ay nawaw. Ay nawaw! Di mo laksiden dagiti gagayem mo gapulaeng iti politiko. Ngamin, ang mga nusikan tumet ti agkasapulan inton dumteng ti aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.